E whatalo whātu lo tātou watunu i le matanga o le nei vai aso, tātou whilo i fo i le tautua masani o le BluTV o na Pacific News, o le nei asonga fua o le aso se furuwha o mati, o si mai e le whaafafonga. Ua iei nei se fuafuanga le matanga luenga le soifua maloloina a le atu motu o Vanuatu, e au foina atu ne kone karate whaavaitaimi, i tau se soifua ua malolo li taia, whaatase matamaitia o ngā tausanga tolu, ia o aonga whaatau se soifua, e ngā luloe i le nei vaitaimi o le pipisi te lai o le COVID se fului vai totonu o le atunuu, ma le toititi ai o lau whainga luenga le matanga luenga. O te whaamatalanga lea le minista o le soifua maloloina, o Bruno Leikon e sana whiloa inga ma le Radio New Zealand. O le taimi nei o lo tāpunia le atunuu ato o Vanuatu, i lalo le vaenga tolu o puipuinga o le whaamai, ua mai a whailo fo ino fuanga whapitoa i whaano fo seitanga te mau i le whaamai, o lo i Port Vila, mai si vaenga o le atunuu, e au fia i male ta alo whaavau malo, whale mō kole ninga, male haonga whapitoa mō tausi soifua, ua whaonga umanei no fuanga mō puipuinga ma whaamama, po manage isolation quarantine o le whaamai, e o mai le whai ungo le vai aso na se ima vai atu nei, ua se laulua sa fuluwalu tangata o le atu motu ua maua le COVID se fuluiva, to tolu o lo i mautanga se ngase, ma le to tasi o lo tinga ina, ma o lo iai nei le potu tau fia. O lo tausa ili pea i leo a Cook Islands na li i whaiwhaiva se to olua e whaapea tala, na alulo la ua whaiva i le afiafi o le aso to nai, o le aso lima o mati i le o ngā sami o Rutaki, o lo ngā sami le o Rutaki o lo whaamtala ina e leo, e le saunga le mua mo whainga whaiva, ma o lo iai lava whailo ilo e whailoa i tangata whaiwhaiva, e le tatau o na whangota se isi i le vaenga. O la sa wharaile lana se mawai atu nei, na lua ilo se sa ilinga leo mo nei alii, e o lava fo i tangata whaapitoa maulu e le imanuia la lātou tau mawhainga. E na usi e vai mana upenga whangota i la ua lei loloa, sa maua i le sa ilinga lea a leo, ai o mai le teimi nei, o lo sa ilia pea tino o nei ali i whaiwhaiva. O le maliu whaafua se iai o le tamamatua o Peter Rasmussen i le masina o Augusto i le tausanga ua mawai, fitu se 15 tausanga o lona soifua mai o tahuhu, ina ua whana i nea li i se tolu o lo masalomia i lea whalavelave i sa lātou o so whainga, ua whaamatala ina nei lea o so whainga i le loia se tasi o ali o lo molia i lea soli ngā tū la whono, o le hits gone wrong, po o le whana sa se, o lo so whainga le neina matua whata i le to tele e mai se da community o tahuhu, ona o le le talitonu i le mafua anga o le maliwai o Asiata Mamatua, ai mai se o le whaanga rongata o na winga malana tautua. O Rasmussen e silia maleona sa furu tausanga, sa aviere kala puliki ale Otahu Rovers malona aingalo na lua, e le ngata sa taalo ai mailona la ititi, ai sa avea i fo i mawhaia o ngaulu le tele o tausanga, e maliu o ia o avea masastasi o life member a lea kalapu. O le astofi o le vaiaso na se mawai atu nei, na tutula i ilumo le wha masinonga nei talavau e tolu o lo molia, se fulu valu, lua se fulu tasi ma le lua iwa tausanga le mātutua. E se whamatalanga le loa ia, se tasi o ilato uia na ia tā ua i whapea. O le tua inga o so whainga ia o so whainga wha Amerika, po le very American style. O isi tau le manga o le whamasinonga le nei, na avele tausanga a loa ia ilato o lo molia le whamasino, Justice Mark Wolford. Ina ia tau fia le whaalawi loa ina o ingoa o nei ali e tolu. O le tamaita i loa ia o Susan Gray a le ali isa fulu valu tausanga na ia whamatala whaapea. O le tau fia i o le whaalawi loa ina o le ingoa le nei talavou. O la afisosoa ni tele lea i le toe fotua iai o le olanga o le nei talavou. Maola i se olanga i whaatu la fono ina. Tau si tu la fono po le productive and lawful life. Na whailoa le whamasino o se taimio na tu ina mai lea o la na whaiunga i le tausanga nei alo ia ai lātou o lo molia. O le masina o kuso lua whelua se furutolu, ua tolo po ele nei mata upu, ma e whaava ia so le awha ngā solo inga luenga le wha masinonga, ma iloa le iunga ma le wha maunia o le wha sio tangata o nei ali i tala vau. Mana i tala mai Samoa, o le tai hao le aso tōna i le mawai atu nei, na poto i mata i tai o e ka le sia mai le awhioanga o tawhatafa, i le maoto le whakasa i loto whanga, ma whaatino i la lātou i whonga i a loto whanga, o no le maliwai o se tasi o le i talavou mai loto whanga, lua se fulona tausanga le matua, ina ua so whai e se tama lima tasi tausanga le matua mai tawhatafa, e tusai maseli poti a le Samoa Global News. O le whaalavelave le nei na tupu i lau aule o le aso sa, a sono mati i Tawhatafa Beach Valleys. E toa whamatai o Tawhatafa na pūlou mauwhi le i atonga, whaatasi ma whaafenga inga i toa lua mai le kalesia me totisi, ma le kalesia i esuke riso laupa i o aso inga tai a Tawhatafa, sana nofo i lumane lava o matai na uwhi le i atonga.
Na waile te maitai pale mia le afionga ia fea me na omi mata afa, o le suia fai pule fo i lea le tūmalo o lo tufanga i lea wha moe moe. O whitalainga ia si tangata ma le maunga mai lo tufanga, sa la ave esele ia tonga ma wha awhere sa vali ma le i fonga tafa tafa. Matalia ina i loa i lo tufanga le i fonga, na loi upu masani o wha moe moe te tele wha pea le atunu ua fio anga i lua, ma wha tino fo i tūlanga i peo na masani ai i wha loa longa. Peita i le li poti lava lea le Samoa Global News, o lo ja uai ele i awai le ainga o le ua maliu. Ai se whiloa inga ale tua ao le talavau ua maliu ma le Samoa Global News, na tā uai e po e a pulu fesola i a pulu. Sa ia whaatonu ina lana whanau tama, ina ia auane i ai i le i fonga. O na olo langona lava e o na tali i le ti ngā, i le tūlanga na tupu i lo lato uso la i titi. Sa unoa po e whaapea, e sili ai le no fom tāpua i le fale, ai o le alava le whai unga le nu e whai, o le whai unga fo i le nā alo lato a inga. Ma le tala muli muli, e tō lua ua whaopopo le numera o i lato ua awhia le sia morkovici se fului vai Samoa, o i la ua nei ua awhia, o nisi sa la lata i se stasi o lau whainga luenga le matanga luenga le soifua maloloina, Samoa i pesia i le aso wharaile se fulutasi o mati, ua atoa i nele se fululima o i lato ua pesia i le siama, talo na taunu maila malanga mai au kilani i le aso sa le aso no mati, o lo manuia ma ele aini a unga ua lia e mai i lato umanei, e whautua ina le mamano le atunuu, ina ia whaia pea tali fofonga, ma taitu ina le tūma le nofo vā, ma ia fufulu lima i taimi uma. Whamanatu atu foi, e matua tapu so stangata, e uia pea whia nofo ngalo wha nofo sea i la tou, na whai malanga mai i atunu mamao. E whamanatu atu foi le mamano le atunu, ai mai se lava i la tou ele i whaia, pe ile i mahea la tou tui pui pui e lua wha pea foi le tui lo na tolu o le posta. Wha mole mole, ia wha tino nei loa o tou tui pui pui mo le pui pui nga ma le saunga le mu o Samoa atoa. E talu sanga ina pea le lango le atunu, ia tātou tau ave wha tasi le nei wha moi moi, mo le pui pui nga ma le saunga le mu o se o tātou atunu. Pacific News ia lau BluTV i la matango le nei vai aso, ua mawhai o na wina atu o na o le lango mai a lau fale o loa, le Sab Sayuria nei mangele.
O te o folo fa ma fa talo fa tu I lau fa fonga fonga maua I le nei vaenga o le a fiafi ina ua se folo mino te wate nei le tu la. E li mai le tautua fo I male o nanga fa a wau a lau BluTV e a po o lau ngalmona TV le nei fo I vaenga o le a fiafi to ina sa wan tu le matu ofisa fa asala lau nei e au gilani manukau ni usi le nei au te roa I le nei aso matango fie. O ka o kaise manga ia e ui le vevela o le la. Ia ai o fōringa ia ioi. Va ia malau fonga fia o le alofa maleanga le lei o lo tātou mataisili le langi. A wa ua langa tila lo nanga le lei. Ia ua sau le vaana tiu tau mai le vaana tau. Ia o le ae ma maulango le vaana fau a folau. E lo tau soi fua lau le lei. Ia wa a fua fo I le nā weekend. Le aso na nafi. Ia meisi o le aso tonai. Sa tele lava singa sa fita aloloa I eisi o tātou watunou. Ia o tiu te mawhaiva, ia o ia whaatasinga o fianga, ia o nisi o whaanoanoanga I ala I le wala aua le tua, I le maliu maleoti, ia ai o alava vaenga sa tātou whita I tunga iai. Ia ai sa wha malu a awalofa o le tātou mataisiri le langi. Mela leo wato I tua ampolima, o mawantu le nā tuava malea tuvasa, a o leo wa tātou to e whei loa I lunga o le tātou proklame, o penga ta whailangi a mai se foi o peau mangalu ngalu masani o le ea, I le anga le lei o le tua I le nei aso na fua, aso se fulu ma le wha, o le masina o manti lua fe lua se fulu ma le lua. O folofa ma whaatalo whātu asiata I ante oe lea te mafuta mai, ai mai se o lo ia ma malu o Samoa, ia, whai mai, ai tafa le malama I saua, o na malamangia leo ele o angalenga o ele o le angantaua, ioi. Pusi ai leo le whau o malo ia o Samoa o le ainga. Anatu, o tau pa ia e le popo, pa e le solo, o Samoa o le e au talangata e vivia a o le fuela velave, no atu I malai whaitaulia ma malai ta tofi o ro tātou o te roo, a wā tū la toa, whale upolu na tū ta whaitia ma tū ta whaitoa, a wā lo tau lea whatu ai ngatausi. A manatu, ia, tātou taratara noa ia, whawhale a tātou upu le nei aso, Patalo fantu, o folo fantu, ma whaafelo I antu, I le nei fo I vaenga o lea fiafi. O amai lo soi fua lau le lei le nei vaenga o lea fiafi. O ke ia mea uma. O e tau wha isa I le tamao le ainga. O e tau wha isa I le tinao le ainga. Ia po le whanau foi. O alava vaenga. Ia e te tele a pesenga. Ai matua I leo o e pe yo upo e whai whaleanta. O a fo I le po I Pea Semu ia o wha ngoa I lava. Iyo tango tu ia o ele tina e opo mai le toe ina ma e whai iai angu sala sa vali le koru po koru wao e wha ngoa lava. Asiata Pio Vaoliko le fo se e mai lunga o le tātou whola nei. Ia awale longo po I ina o lo tau pa ia malo le tau mamalu nisi o vaenga fo ia o na tau sila fia ia mai se o le o langa au na ma le tau tua lau BluTV po le Bluwave Limited. Ia mo Samoa le antunu pele le loto ma le nganga. Patalo fantu ia tātou I au kilani ni usile nei. Ia mau te roa antoa amata mai lava I le mata whanua I lunga I whangarei ma lapi tonu I lunga. Ia sa ia pa ia lalo I le si u whanua I nwa kako ma le latu Daniren. Samoa wau I le nei atunu. Patalo fantu asiata ma le tātou proklame Tautai ai. Malo fai o le faiva. Wo tau tongi o se se walanga tila wa whapulou le tua lima. Malo fai o le faiva I le nei aso. O le aso ngafua. O le aso mua le whaau susu ngaka. Esa ola uta. Awa foi langa leanga na e matua e so ma le malosi le whaafiafianga I le aso tona I ale sunga ia stau matafa I oi maua mai ata o ka he se tomu na wa. Ia e whai ngā leo tātou a whapeke ngā lue malosi eva malosi. Ia umanga eva malosi alu I le lotu malosi ai leo le umanga kafau ia na faa unga ngase mai ala ia le so anto le sa anto ia o maleso sa o I maleso ngafua fiu le tinao le ainga ia fafangu le alam le ngau kakangi ia o mtua e vai fainga kamiki o me azau yo le tātou fo I Samoa o te whaatalo whantu mo wofolo whantu o amaisi o tātou watunu a watau te papole e maua le tātou fiso o tainga se taimi o le amatanga o le tātou prokalame maua fo I le havanua tātou te fiso o tai tua I se tasi o ala leo whaasala lau e te tonu se o tātou watunu o I Samoa e ale fo ua stand by mai se taimi whaatala no atu mo fiso o tai atu ia I le sunga ia Vaai na Folesa ma le tātou ala leo fo I leo le Eyespy
ia 87.5 i so tātou tunu i Samoa. Ia se i kau whai aku po hani tūlanga fo i o ni tātou manuti manipalo o lo te tupu tonu o se o tātou tunu. A whai maila i o lo whaatarofa i lunga o tātou prokalame masani wō mapaanga mamai e le mawhai o na ngalo a fia i si o na vau. O tau e a fua i o na fia le o nanga le Bluwave. Ia ma le tātou BluTV e tautua pea, ma tautua pea. Whaatarofa atu whio i o le tala le lei. Whawhia ngai ngā taulangi so o se whatawhai taulanga, mai se fo isi o tamā whalenganga, so ngā pasta waita whanta ma le wharitua, ia melody e mai se le no whaalo, whaatalo whantu le prokalame mo outou, le ngata i lea, o te whia whaatalo whantu lava, i whawhia ngai ngā oma lava o le maftanga lea a le pila wha, Pacific Leadership Forum, ia ale tātou o Samoa au kilani nei, le sunga le toa ina ia masunu tumapu ma le wharitua, ia le sunga le toa ina ia Antanielu, mamea ia ma le wharitua ia mai so le loa o toe ina ia o whaife au whawhiangai ngā sinia io si au toe ina le sunga whawhiangai ngā tovia ma le wharitua i papa toe ia mai se fo o tu inga malai nai ranui ma le wharitua ia ai mai se ia waisi au ko inga whawhiangai ngā toa dele lava ele tau tōrau lauina fo ile tele suafa ai mese se to ina ia mata vai karo fai mata vai ro fatu les ia por kalamia le tautai ai mo lau songa to ina mese fo ia ele lo se por ir fare kuai mau kula utala ia la kanta lo le fionga tama pantele fara maiko diken sa nele mo to umala ele misi lava ile fanda lo fa le tatou programe malo la tou fa tuli vai ngau ile tua au ase manuia mo Samoa a fe mela ia tatou runga le tatou programe se tope tua la fa talo fa lango le ke la fa malo ba tu tatou update oso ka ko fa salong fa business fo i mai fa fe lo il tatou malo so yo le Eyespy mai Samoa tele ni se tatou fa tatal no ai mai on kako ori melo tupu Samoa tofa le lua fa talo fa tu le fionga tofa le lua ringa te leo anti-fei ma le tautonga i ne amatou i papa toi io le mafuta mai cheki tau po ma tau mafutanga ia lui ker ko lio tui a ver ese a talo fa tu lo fionga fonuti io o le tupu ta fai fa ia ringa te lea o le sunga i le fa fianga ngā Leaupepe Talai Lene Mikaele talofa me se fritua me kalesia ia me se utamaya mose wa mai ko viki mose io io rekalia or ko viki o lalo le palankeki pa pupu ule so anto lungo moenga io a raisa faya malole on sai malole fa to ngata ilea o le tofine ia waina ia fa pelu so ia vince fo le mafuta mai ia ile nei vanga la fiafi lanuola taimane pitolau talofa lava asiata vatu inai Hensville Georgia o i kofiolai o le salangi o ko pa fa pesa o la tau mamante ia ngata ile saulo longa aso malo lo ne matou melpone mnuia le proclame fa tele lo fantu asiata mo to uma tasi sua o e talofa ia ile ufionga le tama sa tuala kalofai ia le mafuta mai ia songa fo ile li fai business fa talo fantuai ia e la ufionga mar faritua nganta ile se uso ia la ulu water la ulu marita to fantastic band io o yo le sole le ya me foi le kere se ngonge mau tatou band le wa makanga ka ngalo ko taru le lo stau me se songa volta la ulu ia flavor band there you go flavor band ia ilo songa the best lava ia tolu to ilolo mo to uma me se le usa ia lofa io e mai to fali pa mai le fa mai lo fa tele antu mo uto ia fa solo lava vi tawa to lima nganta leo mount jesione a lo fa tai round fa pe la mua le oa Goodman Kaisara to inga mala ia Washington so no talo for brother Sofia yone nganta fo ileo fiwi si taliva amose le mafuta mai nai airoha ia ole sitete ole champingir kero pakeka junior ma ngai mai ava toloa ma to mafutanga nganta leo tongi sia to vau ia male to tele jo waine talofa brother ia ngata ilo David tawano ia fa pe foi lan Terence Hagen ia fa pe foi ta fesilo fa ia nui tui male to tele lava uto se usa ia alofa tele antu mo eluso ia me se fo Kayla Havili male to tele longo tanto YouTube le ma fai ona ngalo uto wi na to fa malo fa talofa mo uto uma le vanga o le fiafi
ngai o ko mai update ai o te fiatu inatu ai mai se toi tau fa manino tua le vaenga lea i le tatou post le sa tu inatu ina ua mai el tatou fa tatal noanga ma le fionga le minista ya la tinu wain so yalu le tulanga foi le o le tatou le mafai yo ava noa mo tatou ya tinu i fafo ona fai tatou loan na i le vaenga foi le housing corporations in nai Samoa e uma toi fa manino tu tau lia la le fa fofonga le io i uma e foi i wa e meli mai o ka fio la le to a telo i lantou na tusi mai io wo fa ngo e o ma ko e mo wa le kali e o fale o le housing e ja mo ma to o le Bluwave ai ona i vaenga i le tau le fan i le fia finei le o fa ilo mai ai le fionga tamai tai pa le mio ni usila Jacinda Ardern o le apa ua i le lua se furu lima sene le tau o le penisini ua iei nei io e o ke loa le e o tamai pepe fa ko afanga ngau ngafi ke lo le upu mo ale mo fikangisi mai ia ia tamai pepe ma lo to o kang ka pensin ka io o le la o fa ilo mai e fionga tamai tai pale mia mai le aso mo aperila le o le pa ua i le lua se furu lima sene lo no winga afa pe tolu tala se furu ono mon tupu le temine ya le lope o tuai wa lua tala fitulima lua tala varu se furu ai ole ai le pa u ilalo ile lua se furu lima sene ya malisi vaenga ole tatou press conference le sa fato amai antu ma ole pa u fo ile half price tulanga tau public transportations umala lo no wingo a wala fe malanga inga faale malo ole pa u mawala fo ia ile afa lo na tau ia le na Rono winga fa Pea Semu sangi nga pu e ku lau pasi ia matou i mangele le senta anga i le city fa ta inga nga tau fa ta pe se fulu lima tala ia longo winga le afa o nga fiku kala di masusengi ole le tau le na ole tulanga ole ai ia ai le manu o io e o ka ko po le lava talusia ia wa mena tua e tala nolo i mengi o pensin ia o vaenga i le toi titi ali e se controller le fainga malo ma le fainga malo e o le fo i pulenga sa ofisiringia le se tasio fa wo ma le tanto proclame se wo fo ia te sunga fa fenga inga ia tole fo Larry ia ma tu ta sile fa pisi ni si ko kiki pe se fulu na pamo le set le lo umia i nei sa fa okilan ia sa maua mai fo i fa amonianga o vaenga ia ele pule o kanga kayonga pam ele controlling a tele la tou ia le tulanga i tau ole ia walangi i manga fo ia haru kau ai for pam so ye tau te ola leanga fa pena ia ro fo i kula ka valena al fo ila e tau ai for pam ma so fai for pam ia ele fa ia la tou uyo le ia le apa ule siru sul lima sene a matatu ele tulanga fo ile ia le so mo aprila o le sila vaenga o mai ile tanto wa te mana e fala utele o le tulanga le ile post le nana tu inatu mana tua o le sa noa ia le fionga ile minister le ma fa tala noanga ile aso le ale to su e wana available pol malava io ilungo tanto wa le website le Bluwave le tato fa tala noanga fo ile sa fa ia tu office ma le fionga ile minister ia ole nai ai uma ia le tato wa te loa ile o details tele le tulang a olo o mawhai. Peitai, o te mana, mo oe le te whaafonga mai mo oe fo ilena e whaafisili mai tua ile tanto messenger a le BluTV whaapele tautai ai. E whasilingi a ile tulanga ile mawhaia o na whaia to se loan e na ile ofisa le housing i Samoa. E le o le talio ia mātou, ai sila e wha mole mole. Sila e lungo le tanto post, o le nawa tu ina tuai. Ia le no mera e te vilina. E le lave a leo, le lave a leo tātou Samoa. O le mele deo palangi. A watu loa se informations. Na paua le mea kaungapa iai, o contact details. Pauanga. Le se ngu melo se telefongi, ia po se emaili, ia po le halava po se website. Ngā luala ia leo ia su e mawhai mena. Ia au tātou. O le fo umana watu mana tua pau lava le matou ngā ruenga na o le whaailoa atu ma whaamanusina io ngā whaamanusinga ku ai le whailon matou ele o le ofisa le nei e maua tua i le tali o lo whaafitaudi tango e vili le numera le nau a watu lungo le tātou post
na e tango ha leo lau susunga i sa ili. O leisi vaenga fautuanga lona lua. O ke roa ngai ke fia lo ni Samoa. Ia kango i vili lo ahinga i Samoa, vili lo ahinga i Samoa. Susua e matala e ao le ofisa le housing wa o te lola ilo ma ilanto i Samoa. Masao fa ile le ilalo. A o luro i aile mau fesili le naite no fo maoi. A oma. Ia o ngofisa o ka imaile o lau song. Iyo. A o le mele le wai. Ia wale la vaska mo Lorenzo eyo ngale reply antu fa malie vili numero na ya ai ko saude si message se fa mole Asiata o le ale fainga o le loan esa o ile si fa vasi ma ko sa vai fine for you no hockey ta o le tamalo ai pe fa isu puvo o le hockey ai fine for you no hockey o lo for hockey e ko kusar ka fia feola eyo o le nauma amantule numero ai lunga tango no e vidi iyo faisi na nga wenga ya antono te maua umaile information selena tato fa bitoa tato fa salongo fa business a foi mai se ili tanto wa vanoa male sunga ya na Folesa o le sui o le Eyespy radio Samoa o maua mai ya awase tanto ori mai Samoa ya to foi mai o le Goodman Freight o se tautua tau fela ua inga Maota mfaamoli i Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma kili vaina fo i boru po o sa vai. Whaafisol ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Pali i fpule ai. I le orwa fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orwa fitu, lua fitu lima, fitu tonu valu. Bo desi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Iai nei le au nanga fou e whai ngoina o le Maua App. E mawhai ona o kai mea ai, ma o le a momoli sao atu i ate oe. Whai ngoa fie, nga o lo taina le upenga ta whai langi, www.maua.app. Ia nga whai loa lau oka mea ai. Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. O le si tūranga pitusili o le tāu. O le lafo me o le pepa tala o loa. O na whaanga le whaatau ai o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa so fua tau ai le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo fo voucher. Ila wana fa tau ma me te mga ai. Ile voucher. Sai mo le talo pa voucher o maua le apusu o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. A me se le tferwa i mala telefoni. Tai mi uma. Ai lo la fo mer cash o nei no do tamao le ainga. Fa te tu la vole talo fo voucher mo le foi au nang fo fa tai. Ma lu la le tam fai. Pa tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. Iyo se kia le talo fa voucher ya wa fo i se o nanga molo ahinga i Samoa ya wale la fo i se tupe ai pie mana ya le tamale na ya nga o ro tua o misa o ale numero la AC mai i Samoa Sofia Johanne fa peli li Crichton moto umale mafuta mai ya male tua o le AC ale ke le nga fai mai na yo tanto ahinga i Samoa iyo para pe ela kuie o mi mai singa lo se furu o le tauari ai ko ki kia lo se furu le tupe ela foi le tupe Samoa ai o lo fa fitenga le talo fa voucher le o ma faiona maua le tu ai nga au nanga a fai mai ala Samoa se o mi mai singa lo se furu nga sina 20 ia wa le pi se furu va kala e ma ko se furu kala Samoa o le tandi ala o le feko ai ma le talo fa voucher o le ngalo foi o talia le tanto wa manoa ma le suyo le radio le Eyespy Samoa ele sunga Vaai na Folesa o le e ele tanto wa fa pitoa po tanto giveaway le ala te lo ala manatu la fa halu le taimi nei le tanto wa giveaway mai le tanto giveaway ele tanto wa mantuale na fa ilo atulunga le tanto postanga lela ole ato mo fai lava le tanto BluTV ia ele ngata fa ilo le talo fa voucher le fionga Leaupepe ele ngata i tanto giveaways le digital ia ai ole fo mai le tanto se lauta la petrol voucher mai le Maota Samoa i Samoa o ke sila fia auto Samoa le maka ukia o le tūlanga le wai auto
O mātou nei ni usila. Ia, wala kia ngai kuinga i e whaingai. O leo pumonia, walaki lava nai tuinga i e masanina whainei. E tau mawainia mātou petrol voucher. Ioi, free petrol voucher. Ai whaafitai mo outou o lo i Samoa. Whaafitai tele le Maota Samoa service stations. Ia le fionga le tamaitai pole. Ia Dora. Ia ai mai se foi o le au nanga ale tātou pamkesi. E ui lava ina taungata. Ia le penisini le lalolangi. Ia le uke le ofai ako kong kahanga inga o tātou uma. Ia ai ua mawhai le BluTV. Au le au nanga le tātou Bluwave Limited. O na whaipa anga atu ma le Maota Samoa i Samoa. Au wala le tātou whailonga lea le ata mo whai se. Iyo, e tālia i le tātou wavanoa. Ia le e whaatalia tu i Samoa ma le fisota inga. Ma le Eyespy radio. Ai wa manatu. O le tāpena le tātou fasili. Mana tua o le tātou sponsors lea o le Bluwave. Sponsor inga le Bluwave le tātou se lauta la voucher. E tala fuai. E utu fuai. Ke fuwa e laku e leu kuarka vale e whape whakau e sau le ai. E na it's a petrol, $100 petrol voucher. Sponsors e le Bluwave. Mō na i tātou a inga i Samoa. Ai mawhainga e kali mai o e rei whafo. E tali mai le fasili. Ia ai whaapea lalo na whainga. Ai lewa tua, fia mamole tua ulo whaanga ia. No maua nei le messenger le tua i le tātou BluTV. Sunga ia Moselini whaalupenga. Fia mamole o nalo whaanga. Se taimi fo i ona tau sira sila lea. Ia i se tasi o asia singa le tātou Bluwave lea so toa na ina te anei. Ia i le tasi o liki kirikiti o lo whaawau nei. E ta unga o le best of the best. O loo ta i muai. Ia le fionga ia Tanoai Reupena Tanoai. Ia male lantou vaenga. Momoli atu lalo whaanga ia mai le sunga ia Moselini whaalupenga. E fia mole sunga ia Tanoai. Reupena Tanoai. Ia ai mesi ayu se taimi ona whaamailo le mawhailoa le tūlanga nasi asi ele tātou BluTV. Ia i le fo i tournament sa whataunu ina ia Ready Park. Ia mātou i papa toi po mangele. Ia ai mole nei taimi. Se i tātou o mua. Ile tātou se, a talo whatia Daniel, Antonio, fia mante, ia nganta fo i Leaupepe lima o tō umale mafuta mai ta sinta sela, ia tā pena lele mai lau tali. Emma alai no ese, talo lava i oi, mo o tō ne mafuta mai laloi Hastings, a lofa te le atu asianta mo o tō umai mai se o tō le malanga mai tō ngā apu. Ia, tā pena mai lau tali. E whapea whaingo si e tātou amio. O leo le alatu le tātou fesili. A uma mai ale tātou fesili. E ke komengi me le tali. A mole o tau lungo le tātou YouTube channel. Ia, ala atau mawhaifo ia le tātou au whainga ruenga. Ia, le whafonga me le tātou au whainga ruenga. Whai masiaki fo le tātou YouTube channel. Se isiaki mai lantou o lo mai lantou komeni. Te mana o ia mai o malava i tutono le tātou draw. E se ilava nei le tātou draw i whama eina le tātou porkalame. E te manu malo e le se lauta la petrol voucher mai le Bluwave. E utu fuai lau sa se lauta la i le Maota Samoa service stations i ina i vaitele. Ia whapea la whaingo si e tātou wami o le tātou fasili. Ia o manatu fo ono le tātou mea amata le nei. Ioi. A tonu ai ioi. I le pūlenga le BluTV. E le rope ke ufa manguia e whaawau pia. Ai mole nei aso. Ia o le tātou fasili e whape nei. Ia e talisa o mai i le suafa atoa. Aua te amaya ngā o se awha ingoa, ai te au maya antoa suafa. O ai le minista o pisinisi ala manuia maleipa. O ai le suafa antoa o le minista o pisinisi ala manuia maleipa. A sa o mai lautari. Ia, o naru lolo ingoi lungo le tātou sei. O le tātou se i fo, ele whaiara se i pepa fo ile, e se i la vailunga o le tātou masini te sila mai ai, i le tātou se. Ia, whaasaurau omi le taimile nei, ka se whaingo fie. O ai le suafa atoa, o le minista, ia, o pisinisi, ala manuia maleipa, e to tonu o si o tātou watunu o i Samoa. Ope mai lolo komengi, whaasaurau komengi ni kaimi. Ia a o saulau ko meni matulanga o malava. Leo le an tātou se e atu. Ono le tālia lava le tātou whaatalanoanga.
ma le tātou so tainga ma le radio le Eyespy Samoa. Ai se i tātou me i tasi atu lava. E whaate ale asia singa lea ale tātou Bluwave. I le asto na ina te nei. I le best of the best kilikiti. Ia i le asto na i ale fionga i Tanoai. A mai, toi foi mai. Ia se i kako kilokilo na ia. Po o ai lea ole am fai ona mano malo. I le tātou fesili lea. No winga le suafa atoa. E awangi e amayanga o se ingo se kasi pe Leaupepe o se ingo makai sau antoa le suafa ole minister o pisinisi ala manuia malaipa. Ai ole ato e foi mai tātou e tali tātou fesili ma maua lau failonga. E amai ale tātou cricket best of the best video lela arwatu li taimil nei. Talofa lava Samoa o se tasi le nei o taalonga pito sili ona taua I le angangu. Ma talafa asolo pito o Samoa se I o mai lava I nei ona po. O le taalonga kirikiti fa Samoa. Ua o mai lava I New Zealand nei o lo o ave lava I le fa ataua. Alo matama whanau a Samoa. E peila o le nei aso I le malai ale aore le park papatoe. Lea o lo o fa atau nuuai le taamilo sanga kirikiti ale best of the best. And today, we will be speaking to Leaupepe Talai, the organizer of this tournament. Po lea ano moni o le nei aso. Yeah, whaftai mo fasili. I think ole ana moni nei tamisanga nei ya malama tupulang talavoia mai se foi alun whanau nge New Zealand. E tāua tālonga lea kirikiti. So what we're trying to do is just trying to carry on probably the legacy of our ancestors, especially our parents, as they migrated from Samoa to New Zealand. As you know, we all served through our Aotearoa, through our lotus, playing the game kirikiki. But I think kako kilo foi asola before we actually made the team to Kaipolo. So the whole concept around tautua, and then if we were lucky enough to be selected, then we get selected on the team, and then before we make it onto the field, we would actually, sit in front of the whaliie, and then the whaiwheaus, the koingas, they'll give us words of advice, whaukuanga, and they give us their blessings to go out on the field. So I think for us, e kaua foi, because a lot of our people raised here in New Zealand need to understand that when we go out in real life, in school or at church or at work, we carry our parents, we carry our ancestors everywhere we go. As you see, kei mea sa wali lunga na malai, kasi a lenga, malamlama foi te kaua tū maanga. The way we walk, the way we talk, the way we carry ourselves, we can't just walk on any way we want to. Kasi a lenga on the field, we play. Ka alafa kausala, ka alafa kamali. When we lose with humility. When we win with humility. Mai e tālonga, we've got to come off the field and we've got to sit in front of the whaliie, especially in front of the opposition whaliie, and they give us whaukuangas, they give us advice. And then our team sit there, we receive it, and then we move on. As you know, the way we grew up in the Okolavo's, the opposition would give us a tray of drinks, and then one of the boys, we have to follow it. So we're trying to use the importance of our anganufa Samoa to use in these different situations, just to acknowledge the opposition for what they've given us. And then the last one is probably before we go and rest for the game, as we sit in front of our own whaliie. O ngā koe mau foi kuanga. Wa mea lei sa kupu kong malai, wa mea whale kongu. And then once the elders give us the advice, then we go off, we talk about it, and we sangi for the next game. So I think for us here, ole au ku mongia ngā mon ngai kamisanga, e malama ka ua foi ka ko wangu. We spent a lot of time indoors, and the only time we get out is when we go to work or go to school. Yeah, ko kele foi ka ko. Saunginga loko ia me se foi misa wa kawhi foi e whai online. So I think a lot of our people now just want to get out there and use this as an opportunity to exercise. So for maloloinga, just to be able to get out there and just to play the game that we love. I think with COVID, we have had to adapt. We must acknowledge sunga ia sola ia me se foi vaenga on Pimka, because that's the main competition. Ka olo kiki au kilangi New Zealand or Pimka, that's the main one. So because of cancelled due to COVID, le wa mako kamawhai is so is ia wale e run kamisanga ia 1 day competitions e whaafengo fie, but we have to stick to the guidelines for the protocols for the traffic lights. Whakai kainga, kako loku every morning.
masangia ngo mai whakasi, ia saungi loko whewhi au tas kakalo. But what we do in this competition is that every group have to do their own kakalos inside their own whalies. We don't have a prize given at the end, so we're just trying to find ways to stick within the traffic lights, the red traffic lights. So at the end of the day, everyone has fun, but kasi aso umolo, whale, back to your ko'olua, to the kids, whewhi au, ia, ma fuka malainga, ia, wa kai au loko. Yep, kusa o savali nei le lua ma singa talua le mata nei tamulisanga. Kusa o le kamisangi masangi whai lalo le malole le Simca, Counties Manukau Kilikiki Association and the Anganufa Samoa 101. We're trying to run tournaments every week. So we've been running it the last 8 weeks. Every week, ele siau bing. So this is masinga siau bing ele au atua. Ya whapefo ele au le Wolfpack o Povipo lisi au marosi. So what we've done is that this is the final day. We've decided to all the other teams, e malolo, ai o mai au ia o masinga siau bingi. Whai ala kau kamisanga best of the best. Kaluinga mongianga o kako kamisanga best of the best. The 3 main teams, o mai ka alwhakasi. And then, yeah, move on from there. So they're not really villages. Povipoa is one of the main villages. Our tour is a district here. And then we've got the Wolfpack. We've got a lot of the New Zealand born generation just coming together just to fellowship through Kirikiki. Yeah, I think for us I think we're in a position where we can sort of help take this game global. And when I say global, is take it outside of Samoa, take it outside of New Zealand and Australia, the main countries that we play in. As you see, 40, 50 years ago when our parents came from Samoa, they could only do what we do here, which is what we're doing right now. But I think it's time for us to try and take the game out further. So we're in talks with people from Australia, people from Hawaii. We've even got people in the UK that are keen for exhibition games and stuff. So what we're trying to do is find a way to get the Kirikiki game out there so the traditional Palangi cricket can see, hey, why can't this be like IPL? I know that's a big dream, but you know the Indians love it. But why can't we be like that? But the main thing is that we keep focus on Gumaanga and Kako Kānonga. There's no point of doing the Kirikiki Palangi style, but we've got to hold strong onto the values as Samoans and continue what our ancestors passed on to us. I think for us it's whawhakai foi le lango mai o sunga whawhiangaiga ma lako whalikua ia mese foi whionga ia pākele mai koenga sā ia wā, you know, Port Columbia kam whaiako ala mwhangau. I think their kapoinga and their prayers over the tournaments that we run, including the Kirisiano o Whātasi, the Church of Origin. It really means a lot to us because the whaiwhiaus get on board, they support it, a lot of our parents support it, and just to be able to come together as Catholics, as whakasa, PIC, Mekukisi, the different denominations, we get to come together and use this kālonga kirikiki to fellowship. Ia po se awala foi a wā se whakalinga fau. Ia wā lulu manga i alum whangau e kālisia kai kas. My thoughts about the game today is, it's just, it's awesome. The tournament itself is, you know, it's all about fellowship and coming together as one. It's just awesome just to come and meet different people and different, you know, backgrounds. Obviously we're all Samoans, but it's just awesome to have other people come and watch. So yeah, it's awesome. That's why I'm here, even though I'm quite, you know, busy with other stuff. But it's just cool just to come and banter with the boys and just have fun. Hope for the game. It's definitely. You know, hopefully we continue on for the next generation. Guys, like I said before, you know, the importance of this tournament is, you know, coming together, fellowship with each other, and also, you know, just with our culture as well, because the majority of the players here, they're all New Zealand born. Most of them, you know, they grew up here, and it's important that we carry on our culture. Everyone, you know, we have elders here that, you know, talk about whāloalo, respect, talk about, you know, just normal manners and behavior, you know, between each other. So yeah, that's why. Yeah, it's that's the hope. Ole nā Samoa, just a short snippet here at Aorere Park where the teams of the best are playing here. A weekly and a rich journey that's been organised by Leaupepe o Tanoai. But that's it from us. Back to you, Asiata. Toi whatalo whama toi whawhero i antu Samoa le toi taliu mai ai o le tātou porokalame. Ea i le mai ai o nisi le ngātou tātou whasalong wha business. Ai o le tātou tama i wheso o ta inga le nā male asia singa le nā a le tātou Bluwave TV. Ea le tau sala ia Pea i nā i le Aorere Park le aso to na ina te anei.
Ia i le whaawawina ai o le tournament. Po o le taamilo sanga kirikiti a wa whaingoaina o le best of the best. Ia manino lava i le forasanga le fionga ia Tanoai Reupena Michael Tanoai. Le fo i whaurulu iai le vaenga lea. Ia a talanoa i kirikiti nei New Zealand. E mai se le liki masania ma le liki tele masania na fai i le paka fo ilea le i le awala fo ilea Otara Road ngai Otara. Ia e tele ina le lifa le taamiro sanga tele fo ilea le pimka. Pe o le na le taamiro sanga tele lava ai manino ma le forasanga le fionga fo ia Tanoai. Ona o le tūlanga o le whaamai o lo iai nei. Ia wafu ai ona e se tofa. Ia e tau fau nisi vaenga. Ina ia whaahau au Pea le taalonga ma le longo le leia me se fo yo le matango fio le taalonga. Kirikiti e se o tātou watunu. Tōla lo pūlo mo mori whamalo. O le tātou entry mo le tātou fesili. Wa uma le wa. Se o te whamanantu atu. Na uma lo le tātou video le na play atu. Ia uma lo fo ina le tātou i lātou e komeni mai o le ala o ke loa laka i le fase furu i ngoa ia waia. E to tele lava o tau le sao mai. E sao a tau tali. O le wawe uma o tau swafa. O le swafa le na o le minister o pisinisi a la manuia maleipa. Ia o le fionga i la malo fa alolongia ia solua ta itasi. Ia o le vitalenga ia le tino o po le fionga ia famuina so ia lo Wayne Fong. E maua mai ia ni ngoa se lua. Pea no fai atu. Au e te sau ngā lau kasi ke whi kongi mea wha pia ngā tu lau sua for minister ngā le tino. Ai maua mai whai le tino o male whai upe le tino. Ia o le mwhai ana e anu i tono le tātou draw. E toi titila. E ta e se il tātou draw le e le i tāna le ono e toi watu i tātou news update. Au ala te aru e se e mafuta mai. E le lopo o ele la laki. Ia o na au mai leo le ngō lo ainga i Samoa. E utu fuai le tau ta vale se lau ta la. Lango sua e le Bluwave. Ia ai mai se lau unanga le Maota Samoa. Ai toi fo i mai la tātou tala i le tūlanga i le tātou tournament le sa fai. Momoli leo le wha malo mana nganga wha aftaitele. Ia i le afionga i Tanoai Reupena Michael. Ia ai mai se fo le tau komiti wha fitai. Mana ia wha manu ieina lo to i lau saunoanga le nai wha pea. O le wha awawina o le nei taalonga. O le aloa ia fo i lea o le mea lofa, ia e mai se fo i o tū mahanga na au mai matu wha solo mai, e nai o tātou tua au ma vai. Absolutely correct. Ka au lelei. E fo i lea taimina na rua o tau wha alongo tui Samoa, isi vai taimu o tau wha atua na isi e tātou ta alongo kirikiti. Ia, e paulava foi, o le ese hao ma fau iai le whai ngone ta alonga. Ia awalanga o le upumongia, e mafuanga wha maingi si e ngā olo wha alama e mai iei. Ia o ngā wa e laku fuha e kuku ma e whaala. E te tari tonu lau tana lea. O lo laku fuha e kuku ma e whaala. A o ta alonga ia, o te mana tua, le ngā o le whaato tele ilan tō le moli mau lau tana lea. O no wola e le si ai ngolo uta mai lau li i la fia o ngā lau li. O le a inga tonu lava ma le fale sa o wola e ai. O inga tonu wai au ngā iai le au lea kirikiti le liona mai lau li. E si uta maa sito ina ia le pai, pasika, ia e mai se fo ila ia si utina anti-va le pai. Ngo ula ikiki la o umori mawina la le tūranga lea. E yoi. E au to va ato le to a tele, e o ai ngai whawhia ngai ngo. To a telo i lanto. Sa ta alo ili ta alonga lea. Mai lai i lo maa mauta le maa lo. Ia po tua mauta fo inai matangi ala lua. Ia po le malai tele ai na whai eita amiro sanga i le malai whale ata i le pea. E whai eita alonga. O tau te lo auto. Se i ka alo la, se kamala fo i ele whai a onga. Se le mū ngā la, ai se i maua la se pe. Kamala le whai a le a onga le lapi. Vaai le si e se e soro rungo muki. O le mata ina ia, mata alia. E le heise boring, e le fo iso kuku ma e wha ma e tau mole e aile a sao le lama tūranga uma. Ia, e ma e tio lava le whaino le taalonga. Ia, se i maua la se pe wapi, pe ka se rua. O vai kua wale ma whaia au karikua. Le alu le sisi vale to tele. O le tahua ia na, e i fo i ona tū la fono, o le tele i o tapu masa o le fo i taalonga. A masi i se au.
ia ai se I foi mai la pe wa foi wa antu la le au ia wa malolo mai ai se sa ua la I whaafonga to ina nga soli e ka mai ki malai pe nga masi I le au ai o I fongisi o mai whaingi ka alonga whaasamsamunga o ka ia o whainga sala me whai o le pomonia o le tūlanga lau alunga le nā sai ai le ta alonga I nā fo iona po Whaftaila I le whionga Tanoai manisi e le ngata I le whionga Tanoai au te lo fo I to tele nisi o I tamali ia pe o le talinga ia sola maniso I lantou mai I tamrusanga te tele ia sa lango le tu whaatasinga o nei talong ia e tau mati ai ma whaawau I pea tūlanga lau alunga ia o tantou talonga mai Samoa karong kikiki ia walaki wale o koe whengi lapi ia o au foi la ia o kau au foi la le ngofo ma lau tana mo ia ia ai o te musu nei te ua vave pe au mai au foi le se au kikiki ia langa o tau whaale tonu lo u tau au tamatau ia ar ka foi le ke au ne ia nga o ka I lua ma ka I koru ma ka I fame mo elite te mo se tas uio lea mo le nga fa malo ma nga fa taitel ia le committee foi e mai se mo le toila malo fa ngor sunga mo salini fa penga mo lau sunga Tanoai Reupena ia o le mo mori mamao mai lava I Malaysia o Malaysia le ia I tanto lo fa anga ia le na mo mori mai mo lau sunga fa mai o sunga ia Tanoai Reupena he was our team captain for the Auckland Marist Premier back I le lua fe Maleono ia e saoa au vai ku le kingor ka kaleng whakarango mai e tau sala ia pia e o koe vai e koe ku mai ia le vitalinga ia ua whailangila na wholaunga a fesolai wa inga tu inga mal lo las kalaka ia a whamanuianga alwa fo ia le tua whaaua oi pia ma ave ia le tūlanga o le taleni ai mai se o le whaongaina o tū maanganu ua se o tātou watunu ia inei fo ia lau fanua matunu o tanto yai ngatalo fatia poi matimu ia le tau sala po le tinaya poi matimu le mafuta mai Australia tungisia to vao ia mleu so ya stua fanta ia te porosi osi aleni mai se o to uma manantu al tanto wa vaenga wo seki mal tanto wa okay ole la se isia tu tanto la tu atu rungo tanto screen pa mole o swafa uma neyo ilanto mai le Facebook ma le YouTube sama fai ona tusi mai antou talisa leo le atu ina antou lungo tanto screen fai na fai tanto screen na lungo le fa mole le temile ia sila mai na ua sila mai ai o tou sua fa uma ia langa I fo isi kanga kai kasi le ngoa ai ko ki fa se furunga le atinu umai lunga ia le me hale ka ko ia sa ia poi ma langa mo ia antara noa lo ita alonga kikitia mai se au vevela mai sala fai ia ona tatu tala no rola ia le ki paula va le le sami tani for vao ia mai se foi ia lupe siliva mai ia si ka ko mai mo freka ko se okay now I see mai ia o swafana ila to lesa tusi mai mai to tali okay o le la fa tanto vili o le swafa manu malo o le afa mawina I ona fiso tai mai la ia la ngai fia mo mia le swafa o le tangata la Samoa I rona IT ma le numero le telefoni e fa maonia ia le tulanga o le tanto manu malo le no wingala fa mole o to wi o le amanuia to ngola laki mai ona e messenger mai la ia le page le BluTV po le Tautai ia fa ilo mai lo swafa wale fa fa mawina manto ia ona to e fa ya tu le nisi fesili ele fa ya kur kai miringe nge ke wo mai ai mo ai ave le sir pensing yes ia tanto spini fa mole sila mai le la omi ia tasi lua oso kako ia le na ta vidi ai lava o ia ma ta vidi ai lava ole suafa lea ua manu malo tu ai pe ruma I le tanto screen o Ana Melei ioi Ana Melei pati mai tanto o lea ua manu malo
Ia ale tau sala ia wa ole ngole ana le se ngo kam I ke fu wa uma F so ka I mai se anam o se uso ale sua fale wa manu malo o ana melei ia ana so ta mai le tanto wa tautai ia page ma le tato Blue TV page ia e fa mai an tu ina le tulanga o so ta inga au wa le sua fa au mai Samoa ma le numero le telefoni le ai ngai Samoa ia ona ai la io si tau ainga ua maua le tatou penisini se lauta la manatua o le sponsor lea po o le tatou penisini se lauta la o le mea lofa ale prokalame ale BluTV po le Bluwave ia faipa anga male Maota o Samoa service station si Samoa no wingala ai alua tu fo e te ala tu ta ulan prokalame ngai o foi ni e mati aku era ku e fa pe wo sa we ku ka vali se la ka la le ai e te wat ai lo ai nga te wat ta u ia ile por kalame fai se o le por kalame le BluTV o le Bluwave le kala ngo mai le u po o le ia le io ilo ngoni tanto por kalame ia le na o tanto giveaway mo mana tu fo e tatou giveaway o le aso foi nei o le mafaatala noanga ma le fionga ia Leaupepe ia pe mai ai le toe au inantu o tatou wa o tonga o tatou talo le Pacific ia le foi ua tapena le sunga ia Lorenzo Kaisara ma fa leo inatu i le tatou no le ono ia mo tatou ainga lai Samoa ai me se foi o tole mai mo mai o ko ke pole wa o le mo antu le sponsor ale tatou BluTV po le Bluwave ai tele lava fo ina fail tatou giveaway se tatou fatau e ave Samoa ale o se cash power ele lo peke wala ki foi oil round 2 o pensing awala nga fio mai foi Leaupepe ia ona o tarosanga foi le ia ia o kaunga lava pensing I Samoa ia pele mo tatou fa mama venga pe mai ai le tau le ono o tatou se ila na lango sua le Bluwave ia mali tatou Maota Samoa ana melei ia Antono na mo fo sia va no te fiso swani ia inga Samoa ia wa level fo yo na vidi mai ele to mo sitania ai malo la vente to ma futa mai fale polu ta elenga malia maruia mai se fo yo netsian mali to ma tanga rupi ayango ma to uma lava ia malo lava me se fo so tinga kalo fai ata lo fa to proclame mo to uma mai se Matthew Pito Vao ia marsunga sia singa e selenga fangalo ina fo isa uso ya Alessana ia mali tautonga lai mafuta mai le loi Wellington ia fa pe fo ifata tamanti le lua mali tausi ya teisisi mali no faalo tinama tua ya vai moana lai mafuta mai America ia mali to atele lavo utu uma le lungo le prokalame patalo fatu mo folo fatu to 5 minuto ntalo le tu la ono le tautua mala unanga alau BluTV o teilua na utau mafai lava le tanto sota inga sa confirm le tanto sota inga male tanto wa Eyespy radio sa longo mai fo ye fia mo se ava no sota i mai ai ia o le ala tali ia o te lofo o umale taimi sa manatu e mawai le tanto fa talanoanga ia o le o se ia por kalame le tanto o nanga ia a mai ale toe au inantu o tanto telefon matala o to ile dau le ono ona se e mai la ia le o le tanto fa talanoanga male tamaita ia Janet handel la masoi suyo le fono awa fo le fa moi le malaiola I nei I mangele le aso to ana nei ia fa pe fo ila male fionga ia Leaupepe pule le tatou titi South Pacific ia pe ia le la fa loi fo I se si manu malo tatou tolu se fulu tala top up by titi South ke le fa mangianga mo tatou Samoa io ia ai me se fo o ai ngai ni usila awone to fa pe ua fa pito manu ya tasi io ai mana tu fo o nanga umanei o le nga mo tatou ni usila Australia e te fai mea lo fai mana tu o le hai fa tanga lo ta alo mai malo au wai tatou matematenga ai a sa o la lau tali mfa manuia oi nga e au mai la io le swa follow ai ngai Samoa o lau fo ile nga mea lo io a fa o sa vali le fama singa o fiu Samoa kuri mai oi ai wa maua fo ile hava no e te fai mea lo fai tango share tatou por kalame o tau fo ia maua manu malo share tatou por kalame ia I tau ainga wo ma ila tau e masani ia awa fo ia tulanga masani o le tatou wa por kalame le aso ma le aso manatua tatou unanga le BluTV e mai le aso ngafua I le aso foraile ta o le lima
nga I le fitu I le afiafi. Ia mai le song fu le so fraile ia le na le vai ko ngo mori mai le faftai le to finia ana mo moli atu faftai Asiata mai se le to media fa manuanga wa maua mai le to porkalame fa manuia le tu ke lo la kala faftai ana o sa onga I o kangaka o sa onga nge o kangaka na ona maua le manuia au ane missing ko fafkai ya o tele la ta e kaure ke sa vai le kamale a pia o polu ka ke le va ngane nga mau le luunga pe fulo le anto le nto ya le o to anta pena mai le tanto wa au nanga e to au inantu tanto wa update Pacific update le o tanto no lava le tu laiono le fo fanta pena mai le uso ya to le Lorenzo Kaisara mo le toi whaasalalawina o tātou tala o to Pacific News e le nei vaenga o la fiafi a foi mai whaawau tātou programe o le tautai ai. E whatalo whātu le tātou watunuu I le matanga o le nei vai aso, tātou whilo I fo I le tautua masani o le BluTV o na Pacific News, o le nei asonga fua o le aso se furuwha o mati, o si mai e le whaafafonga. Ua iei nei se fuafuanga le matanga ruenga le soifua maloloina a le atu motu o Vanuatu, e au fo ina atu ne kone karate whaavai taimi, I tau se soifua ua malolo I taia, whaatase matamaitia o tau sanga tolu, ia o aonga whaatau se soifua, e ngalulo e I le nei vai taimi o le pipisi te lai o le COVID se fulu I vai totono o le atu nuu, ma le toi titi ai o lau whainga luenga le matanga luenga, o se whaamatalanga lea le minister o le soifua maloloina, o le Bruno Leikon e sana whiloa inga ma le Radio New Zealand. O le taimi nei o lo tāpunia le atu nuu ato o Vanuatu, I lalo le vaenga tolu o puipuinga o le whaamai, ua mai a whailo fo ino fuanga whapitoa I whaano fo seitanga te mau I le whaamai, o lo I Ports Villa, mai si vaenga o le atu nuu, e au fia I malai ta alo whaavau malo, whale mo ko le ninga, ma le haonga whapitoa mo tau se soifua, ua whaonga umane ino fuanga mo puipuinga ma whaamama, po manage isolation quarantine, o le whaamai, e o mai le whai ungo le vai aso na se ima vai atu nei, ua se laulua sa fulu walu tangata o le atu motu ua maua le COVID se fulu iwa, to tolu o lo I mautanga se ngase, ma le to tasi o lo tinga ina, ma o lo iai nei le potu tau fia. O lo tau sa ili pea I leo lewa ku Kailins na li I whaiwhaiva se to lua I wha pea tala, na alulo la ua whaiva I le afiafi o le aso to nai, o le aso lima o mati I le o ngā sami o Rutaki, o lo ngā sami le o Rutaki o lo whaamtala ina e leo, e le saunga le mua mo whainga whaiva, ma o lo iai lava whailo ilo e whailoa I tangata whaiwhaiva, e le tatau ona whangota se isi I le vaenga. O la se wharaile lana se mawai atu nei, na lua ilo se sa ilinga leo mo nei alii, e o lava fo I tangata whaapitoa maulu, e le imanuia la lātou tau mawhainga. E nau se e vai ma le upenga whangota I la ua le iloloa, sa maua I le sa ilinga lea a leo, ai o mai le teimi nei, o lo sa ilia pea tino o nei ali I whaiwhaiva. O le maliu whaafua se iai o le tamamatua o Peter Rasmussen I le masina o au kuso I le tausanga ua mawai, fito se furulima tausanga o lona soifua mai o tahuhu, ina ua whana I nea li se tolu o lo masalomia I lea whalave I sa lātou o so whainga, ua whaamatala ina nei lea o so whainga I le loia se tasi o li o lo molia I lea sori ngā tū la whono, o le hits gone wrong, po o le whana se se, o lo so whainga le nei na matua whata I le to te le e mai se da community o tahuhu, ona o le tali tonu I le mafua anga o le maliwai o sia tama matua, ai mai se o le whaangalunga tā o na winga malana tautua, o Rasmussen e silia maleona sa furu tausanga, sa aviere kala puliki ale Otahu Rovers malona ai ngalona lua, e le ngata sa taalo ai mailona laititi, ai sa avea I foi mawhaia o ngaulu le tele o tausanga, e maliu o ia o avea masastasi o life member a lea kalapu, o lea stofi o le vaiaso na se mawai atu nei, na tutula I lumo le wha masinonga nei talavau e tolu o lo molia, se fulu valu, lua se fulu tasi ma le lua iwa tausanga le matutua, e se wha matalanga le loa ia, se tasi o ilato uia na ia ta ua I wha pea, o le tua inga o so whainga ia o so whainga wha America, po le very American style. O isi tau le manga o le whaamasino le nei, na avele talusanga alo ia I lātou o lo o mōlia le whaamasino, Justice Mark Wolford, ina ia tau fia le whaalawilo ina o ingoa o nei ali e to tolu.
O le tamaita ilo ia o Susan Gray a le ali sa fulu valu tausanga na ia whamatala whaapea. O le tau fia i o le whaalawilo o le ingo le nei tala vou. O la fisoso ni tele lea i le toe fotua i ai o le olanga o le nei tala vou. Maola i se olanga i whaatula fonoina. Tau si tula fono po le productive and lawful life. Na whailoa le whaamasino o se taimi o na tuina mai lea o la na whaiunga i le talusanga nei alo ia ai la tau o lo molia. O le masino au kuso lua whelua se furutolu, ua tolo po ele nei mata upu, ma e whawa ia so le awha ngā solo inga luenga le wha masinonga, ma iloa le unga ma le wha maunia o le whasio tangata o nei ali i tala vau. Mana i tala mai Samoa, o le tai hao le aso tōna i le mawai atu nei, na poto i mata i tai o e ka le sia mai le awhio anga o tafa, i le maoto le whakasa i loto whanga, ma whaatino i la lātou i whonga i a loto whanga, o no le maliu wai o se tasi o le i tala vau mai loto whanga, lua se fulona tausanga le matua, ina ua o sa whai e se tama lima tasi tausanga le matua mai tafa, e tusai maseli poti a le Samoa Global News. O le whaalavelawele nei na tupu i lau aule o le aso saa, a sono mati i tawhatafa Beach Valleys. E tō whamatai o tawhatafa na pūlau mauwhi le ia tonga, whaatasi ma whaafenga inga i tō lua mai le ekalesia me totisi, ma le ekalesia i esuke riso laupa i o aso inga i a tawhatafa, sana no fo ilumane lava o matai na uwhi le ia tonga. Na waile tamai tai pale mia le awhionga i awhia me na omi mata awha, o le suia whai pule fo i lea le tū malo o lo tufanga i lea wha moe. O whitalainga i a si tangata ma le maunga mai lo tufanga, sao la awe ese le ia tonga ma wha awhere sa vali ma le ifonga tawhatafa. Matalia ina i loa i lo tufanga le ifonga, na aloi upu masani o wha moe te tele wha pea le atunu ua whio anga e lua, ma wha tino fo i tūlanga i peo na masani ai i wha loa longa. Peita i le li poti lava lea le Samoa Global News, o lo ja uai ele i awai le a inga o le ua maliu. Ai se whiloa inga ale tua a o le talavau ua maliu ma le Samoa Global News, na ta uai e po e a pulu fesola i a pulu. Sa ia whaatonu ina lana whanau tama, ina ia awane i ai i le ifonga, o na olo langona lava e o na tali i le ti ngā, i le tūlanga na tupu i lo lato uso la i titi. Sa unoa po e whaapea, e sili ai le no fom ta pua i le fale, ai o le a lava le whai unga le nu e whai, o le whai unga fo i le nā alo lato a inga. Ma le tala muli, e tō lua ua whaopopo le numera o i la tō ua awhia le sia Morkovici se fului vai Samoa, o i la ua nei ua awhia, o nisi sa la talata i se stasi o lau whainga luenga le matanga luenga le soifua maloloina, Samoa i pesia i le aso wharaile se fulutasi o mati, ua atoa i nele se fululima o i la tō ua pesia i le siama, talo na taunu mai le malanga mai au kilani i le aso sa le aso no mati, o lo manuia ma e le aini a unga ua lia e mai i la tō umanei, e whautua ina le mamano le atunuu, ina ia whaia pea tali fofonga, ma taitu ina le tūma le nofo vāvā, ma ia fufulu lima i taimi uma. Whamanatu atu foi, e matua tapu so stangata, e uia pea whia nofo ngā lo wha nofo se ai la tōu, na whai malanga mai i atunu mamao. E whamanatu atu foi le mamano le atunu, ai mai se lava i la tōu ele i whaia, pe ile i mahea la tau tui pui pui e lua wha pea foi le tui lo na tolu o le posta. Wha mole ia wha tino nei loa o tau tui pui pui mo le pui pui nga ma le saunga le mu o Samoa atoa. E talu sanga ina pea le lango le atunu ia tātou tau ave wha tasi le nei wha moi mo le pui pui nga ma le saunga le mu o se o tātou atunu. Pacific News ia lau BluTV i la matango le nei vai aso, ua mawhai o na wina atu o na o le lango mai a lau whale o loa, le sab seiria nei mangele. Taibela wa tile o fitu minuta o chai nei le July ono le tautua mele unanga lau BluTV e apola ungalu moana TV le nei vaenga fo i o le afiafi le nei aso ngafua ia amtanga fo i o le nei vaiaso o le tātou tala oto na po Pacific News sa tu whaatasia mafofonga inantu ia e le sui o lau BluTV le fionga le tole afoa Lorenzo Kaisara ia e le lunga le au unanga lau sep sei oriana ia le fale o Samoa i mangele o lo ia le tātou ofisa le nā le sep o le sei oriana le whionga le tamai taipule ia meol ia pe fo le sunga ia li am le tau au whainga luenga lau whafonga fifia ia waso la eile le maso a loa maso dress mo le tinao le ainga ia manisi la fo teu nga le e te maua i nai le sep sei oriana talo fai le sunga le li loia ia le tau fafo i le tumua sunga Asiata tina e Vaai mai se o le faletua ia mara ma le no falo le mafuta mai na i Waterdown ele nei vanga o le afiafi mai se foi auto uma ia la fionga ia Leaupepe Pilione e la auto ina ia
le mafuta mai ma le fletua o tara ma lo le mafuta mai le tātou porokalame. O le ua pale mai le tātou malo e longa o le tātou whaatalonanga le nevanga o le afiafi. Ia o le tātou malolo na lua lava lea o te longa ua toropoina se tātou wa vanoa mo le radio le Eyespy Samoa lea sa sota i mai e fia maua se mātou vanoa fo i whaasoa ia ona o le taimi whaatulanga ina. Ia e toi oso fo i le la a tonu fo i e malama tae awa e na peitai o le antara mea whaasolo le porokalame o te fia e whaailo atu. Ia ma whaafeilo ai. Tasi ne yohalo le atunu si tātou atunu Samoa. O le tamaitai o le tua fine e tala vau fo le soifua ai Maua e le tūlanga. Wa ia ausia fo i tonu o le matanga luenga po le vaenga lea a le fono. Ia a le health kia i tonu tasi le nei vaenga le soifua maloloina. Te le lava fo ia e peye li lifanga i le tui West Auckland. Ia ai whapea fo i le toa tele e usia o unanga o ni tonga. Ia o le unanga le Pasifika. O le ala wa vea i le tamaitai pule. O le tu ale public health vaenga public health reform o te fia e whaafila ia tu i lunga le porokalame. Welcome le tu fine i Janet Handel Masoi i lunga le tātou tautai ai whaatalo whātu Janet le nei vaenga o le fiafi e mua moana o whaatalo whātu i la sunga Asiata ai mai se le pa ia malmamalu o tātou atu nuu o whaafonga mai le nei a fiafi ia vi ia le alofa maleang leo le atua lo manuia lava matoi nei i le fono. Ia mo le silafia lo uingoa o Janet o ia neta masoi hando o leo te ngalue i le fono o se tamaita i pule mo le soifua maloloina. Ia o te whatai tele mo le nei avano tāua o maua. E whaso atua i nisi o vaenga lo i iai le mato tautua ma o aunanga i o tātou tangata Pasifika e maisi malo. Malo whaafitai tele, toi whaafelo i antu a fia le loto o te roli tātai milona lua le nei, e tau wala mai fo i le unanga le whionga ia le au pepe le ti au marketing Junior Talai Lene, ai lau whionga po o il tō fine Janet. E il tangata na fisili a te au le asoana nafi. Upu moni au te lofo le mafuta mai. Ia pea o se sunga whaafianga inga na fisili a te au. O lea tonua leo unanga leo le fono, ta fono. Ai o haifo i la tau te umia. Ia o te loala, o le alala o fisiri tonu atua. Iyo. What is fono? O who is fono? Ta fono. Ia ai po haifo i e pese au nanga fito i tonu ni tonga, po ngi fiki, po ngi Samoa, wha mole lava Janet. Kaftai mo le fisili, ia o le fono sa whaavai le tausanga ta siiva valu fitu mo tātou tangata Pasifika. Tangata Pasifika. Ia o le taimi nei, e to aiva matou la po o fono locations, e iei matou formai, medical clinics, i to tonu o Henderson, Blockhouse Bay, Auckland City, ma Manurewa. E iei fo i matou formai mo nifo, dentists, i to tonu o Henderson, Auckland City, ma Manurewa. Iei matou social services, fiso swani family starts, tau atina e ina o tato ainga, financial budgeting, paketi na o tupe, malefiso swani mo family violence. E iai matou social services la i Henderson, North Shore, ma Northland i Kaikohe. O le isi tu o le public health, o le soifua maloloina, ia o le la lea o te vaaya. E iai matou free community exercise classes, Pacific breast screening, bowel screening, stop smoking, Male enua ola, e iai matou maftanga lea ma au lotu ma community groups e toa tolu sefulu lima i Waitemata District Health Board. O lo avanoa fo i le Auckland Whanau Water, wraparound service mo tātou tangata, wa le lava fo i whasoa o in financial hardship, ma mana o miel fisoswani. Ia whapopo fo i malmatou COVID response team o lo ngā whātia malfisoswani mea tau vaccination, home isolation, food parcels, ma le rapid antigen test o le rat kits. Whaftai mon fisili. Malo whaftai ia te o le tō fine a Janet o le ala o le a tatia le lau tele o le fono te lo fo i le o manino le whafonga maua le tātou watunu.
isi la ma isi au nanga le fono ai ole a whaapito au ngafa lau whaafesili ile matanta tonu le va ai lau fionga po e fo ile tamaitai a pule le tu o le soifua maloloina o le taimile nei ua matua pe pesi le whaamai e meisio le alu le ua ile Omicron ua le ka iafe ua le ka ilua afe ia a walu ta i se fulu ta ilua se fulu afe le matautia le ua o iai se fesosoninga o se au nanga tau fesosoani e mawhai o na apa tuaile mamalu o tātou atunu Samoa lama. Ia pol Pasifika fo e maua ai se au nanga po se fesosoninga mai le tātou fono wha mole e mai se le Health Department. Whaftai mo le fesili. Au te fia e whaeloa atu nisi o au nanga ma fesosoani o loo a wanoa mo a tātou tangata. O lo i ailma to fesosoani I a inga lo fia maua lava se fesosoani le tu o tau mafa po o food parcels. O le tasi tu o le mato au nanga. E mawhai ona mato whao ina atu le pusa mea ai lo Maota pea wala au mais mo se fesosoani. Ia le fesosoani lea mo a tato tangata ua wha no fo e sea in isolation wha mole mole. Ia iai fo I mato rapid antigen test po o mea ia siaki po e maua COVID, ia wala au maile numero le fono pe amana o miani rat kits mo oe lo a inga po lo au lotu po o lo community foi. Ia o le tui pui vaccination o lo wha solo nei I tasi na mato la lai au kilani sifo I Westgate I Massey. Ia o te fia e whailoa atu mo le taimi nei mo le tātou tangata. O lo o maua le awanoa te susuma I aima whaatino lau tui pui e au noa masi appointment. E tatala le mato drive-thru I aso uma o le vai aso, mai le tai au I le tau le afa le valu, ai tapuni I le afa o le tolu I le afiafi. Ia o le vai aso fou, I le aso lua se fulu lima ma le aso lua se fulu ono o mati, ua fuafua e le fono, e whaile mato vaccination drive-thru I Malaiola, I Maangele. A whaile I whailau tui mua, tui lona lua, booster, po le tui o laualo I le tausanga lima I le sfulutasi. Suma I le aso lea e whailau tui, o te fia e whailo atu e maua lava lau voucher pe a whailau tui le nei aso luas fulu lima, aso luas fulu ono o mati I Malaiola I Maangele. Whaftai. Malo whaftai, I lau whionga tamaitai pule, na o si vaenga lea wo toe manantua toe whaafesili e tuai le tūlanga na I tā uai au nanga tau maftanga. O no te lo fo e to tele na ia manino I le whaafonga maua Samoa, meise I lantou I au kilani nei. E mawhai e le tangata tusa lava pele o oe o saufo mai polo e I lalo le whaamalu le fono, e mawhai e tangata lau tele o na vili e tu lava. Ia mo se fesoasoani lau whionga tamaitai pule, pe na o lantou lava I lalo le fono e mawhai o na maua I le whaamonianga lea. Whaftai asiata, ia. O le fesoasoani le mea tau mafa, o lo avanua mo so se tangata, o lo o whaanofo e sea I nei au kilani in isolation. So si tangata. Malo whaafitai. Ia, lau whionga le tamaitai pule. O anisi o nei wauteiloa. E ta uro mene o tui. Ia, ngau whaafikaia ule kuile na uia ile asto anga ina te nei le inai le St. Anne's. Ua ta ua fo ili ta whaatanong. Ua maua ila petro voucher langa ua kaunga le pensini le taimine. Ia, e mauani nai incentives wa pena matulanga fo I mo le silafia. Mesio nisio le antunu. E le o le nganga lea ia ai tau ina fai tau I fo ilo lanto wo atu o ana inisi o whapitoa mana I mea alofa e ono tufa mo le tanto watu nu I lea so wha mole. Ia, o so si tangata e sau e whaila na tui, ia e maua lana voucher, pack and save voucher. Ia iai fo I mato spot prizes, po mato giveaways be o laptops, mo tamaiti I le vau le lima sultasi. E o mai lea so e whaila tō tui, iai mato lucky draw, e draw I le whai o le aso. Mo nei tangata man malo I le laptop. Iai foi mato sausage sizzles, as kulimi, as poloka mo whanau malo. Yeah,
Mani moe pea maua matoti. Au ke lo or kama mua ngare mo o yo to tele tamale o siu pipi man mo ia ai o yo le fa tele ta u fo yo va nga le mo fa fonga ma so tanto botunu o le si va nga o te lolo mo mia la vele to tele o le tulanga tau i rat test ina i tulanga fo i wa o le si kai mi o bumongi ma to yo ta fa tu le kiu ya me se la manto ni va vita mi fa nga lo nga yo isi kai me ru toru i tu la me tua e tu le kiu ya ma wo fo ila le va no ma wa ina i rat test me se fo la una nga le fono fa tele tu sa yo le va nga ya ava no muli fa na e fa ilo le numero e se i vala au tu ile mamanu le antu no mo nei nei so ani ia manisi o vaenga i te mana o fa ilo fa mo le Janet. Yeah, ona le tatou taimi a te le lava nisi o mato au nanga e fia whailo atu. A whai lava e te fia manino iai, o lo o maua lava le avanoa e te wala au mai ai, ma whaafisota i mai o na whaamalama lama atu a tili ai lea i le mamalu o si o tatou atu nuu. Ia o le numera o le fono, o le o valu se lau, tolu ono, ono wha valu. Numera na o le fono, o le o valu se lau, tolu ono wha valu. Ia e toa tele fo ima to au whainga luenga Samoa a whai e te wala au mai, ma whai lava ona e talo sanga e tala noa i tangata Samoa. Ia whaftai lava molo o avanoa Asiata. Ia, ma mori fo i wha malo, ma whaftai tele i lau fionga li tamai taipule, Janet Masoe, e tu sa yo le ta avanoa, fianga fo i le mamano le antunu, ia olo iai se tantou tama whanau o Samoa. Ia olo se e mai tumu maunga i tūlanga. Ia o ngā luenga whapene ia wai mo mia lava. Ia alu fo whawhainkari si vaenga. Ia ai vili atu fesili le fionga i tamai tai pule ia Janet. Ia antonu e mawai fo inisio vaenga e whaamama avenga mo le tātua tunu. Mo le taimi whaatai tele lo tāwa noa. Maua se staff ataranoanga ai le i whaia le tātou whaamoe le aso lima le vai aso fo. Ia mo le taimi alofa tele atu manuia le fiafi whaasoi foina. Soifua whaftai Asiata. Tele. Ia le na ua mai antu le tanto wa fatala noanga le ma le fionga le tamai tai puli Pacifica Health ia ale fono manatua o le fono tasi le a health provider bito i te le to tonu au kilani nei ele nganto au kilani sisifo wa yola antu la lai central e fa pe fo i saute nei ia ma le tu i sai ia ai o le na ua mai over se lau numero le e te vala au ia over se lau tolu ono fa valu over se lau tolu ono favan o le numero nei te vala au vai au foi ke vala au e fa pe mai foi le io fa mol pe fa vala nga mai sau ko nga yo le eu langa le tanto vala au ile me nga vala au pe fa nei te fa no foi sia io ai le ono le finga ruenga me so ako ai e fa mo te vala au vai sau vai lau vala au ke vala votu sa uni fesidi fa no foi sia mo wai oi ya ai taua fo ia fa pe fo o lo e sila fia se ainga o lo fa no fo sea ia ai le o maua le nei fa maunga po le nei foi fa matalanga ave ele numero nei over se lau tolu ono fa va tau ia sa maua mai fa tal noanga le lungo le tanto BluTV ma le programa o le Tautai ia ina ia fa faingo fie fo ia na lo lanto o le live fa nganta to o nanga mavaenga masani e peyona ia taimo lo watile o lo se fulu ma 2 minuti o te ai nei le tu la e ono ia ile nei foi vaenga o le afiafi te loa moli langa fa malo monisio o tole fa to join mai lungo le tatou som ia ma vaenga fa pena au tali le tatou fa taronoanga ma le fionga ia le Leaupepe Junior Talai Lene ma tua songa fuata itasi ia o so lava ia fa ia tatou fa pitoa ma fa ala wiloa ma le Digital Pacifica ai mai se fo le Pacific 40 ma le talo fa voucher awanga i emisia e oso tatou fa pitoa nei ai le umal tatou proclame e te ono mano malo i se voucher fa tau mo Samoa ai ngata fo ilailia ia o se top up o ka hofie fo le media nga le wa ia tinga suka langa le tinga Digital suka
Au nese Corinne ma le tau mafutanga i o e Stefano ma lore mafuta mai o fele wo o yeila ulori ave fa le leile ngā lori i la vea seisi. June tui, Matthew Pitavafa pe foi fa aniniva ma tafeo, Liweni le Santele Crichton lafo ma lore mafuta mai ngā tailea o le tofine a tau eu le mafuta mai nai la lomanu ma le tau tonga i a pongia Jeremia. Ia mo le tolo faanga foi i le tama i a Vaoliko, ia me se folo na so fa nau le la so for really. Ia maua le tala na mantua leanga fai lau sunga i nai le RSA. Toi mo le tolo faanga o lo wasa so i fua charity. Laiti ia po le tofine i a misileti ia me se fo i le sunga le kopo ia kapeneta laiti le mafuta mai nai la lomanu ma auto uma la mo le tolo faanga. Ma famulianga programe me se for sunga Kensi Mus fa pe foi ia Shona coordinate talo fa Shona o mai talo fa ia to nai au Italia long time for ele to Maua se feilo inga ma se talo nonga ma lo ma fa mai le vanga o le a fiafi manatu o le u fa ilo mai o le ua to ai to nu le sa ole a fionga ile pa io le ainga fa langilangi le fionga ia Leaupepe ia ele nei vaenga o le afiafi manatu tatou me ilo iai le anga ua levanga fia kope mai se koe omi ele vaenga le se ia mo se tatou failonga ele nei vaenga o le afiafi faatalo fatu i lau fionga Leaupepe pa io le ainga faalangilangi o le ainga na masa sa ile langi ia me se foi ia o le suo ai ono ia ma le ainga sa ai ono ai foi le suo o le maupu o na fanua ia ai teinane le fio to le fall faasina ala la ta ile tamana mo mana tu nantu ai ale fa utanga ile matua ia tau ovea male mamanu le fa le fitu ia ale mai rungo ta por kalame lo fionga le tamana to fie se e matua tala i malati am tapula ia lo fionga le pepe le vanga le fiafi ia fa talo fatu e la to fa Asiata ia po la to fa fo le vai malai ia pa ia la inga Samoa le oi ia mamalu le ala taua ia vai ane fo ile po falanga le fafonga tapua ia Samoa ile nei fo itai me la fiafi fatalo fatu i feo yo le tala le lei ia do fa pe no tautu so se fata fai taulanga ia ele ngata fo le na ia fatu lo watu le fafonga mau Samoa yo no tafatele ia mata mai lava yona hao ia se yo yonai malole so fo la le ne fiafi ia u fia voi ia mai ta watu ia wa i unga lunga ne yaso ia lo tu maulo la le Asiata Pio ona pepe to tele ya upokalam ia o le vaenga nga masa nga pepe o o ruma fo ia ma do mai so ia se ole le lo fo ia ma malu mai lo tama mantu tua mai sel pa io la inga fa langi ia o fa manuianga fo ia ma fa yona Maua le porkalame nei vai ane le seusi la sila sio tanto butunu o Samoa iona loa ma ona tafatetele ma lo lava le pale ma lo le folau ma lo fo ile tautua antunu o le vo vai atu pe wo mai ala u esa tournament le sa ai mai na so o le tulanga esa o le longa fa mai fo ile o di o ngai fa ngo fo se o fa tele ai o le pepe le pio pia o le camp le au po le tulanga fa pena en fa na sa no ai amani no ile vang after ia sia me silia nai te lo fa longo i tala la vanga le na ia le ai o le voi fa to mai a mai fo ia na ia si singa fo i o to tele la ta polo tono o kilani la stona ila le la na mato fa to o ile le malai ia se vai pe nga fo ila le to inga ta longo le o la o ta le polo ia se vai pe po fela ia nga ia lo no winga tau nei se aso ta fata tai i lea foi ta longa ia nga fo sa vali o le mana i o le taimi no i Asiata ta al fitu tai au mata sa vali ele o la ta vale voi to so ala wat ai wala te fsili mai pe ale le fa i unga ta longa no ia e te lolo fionga wa sa no le vanga le mana tua fo ile amatanga wa por kala mel te usanga le sa o wasia ile malai ta polo inai water down man riu lana le wata ua e te lola no ula tula fa tala no al tangata le prestate nei le autte le vaenga na le auta por o la auto ina suafa ia tui vaiti no e lola kalar kanga fai mai ke Asiata a ua lua fia te a malo to luana e saule te tapo
ele fa pe o fa ya io ai fa fonga mai langa ele o resi tu langa na te sir e kiri ma wai ni teine wa fa pe ngi fu ya fa longo mai fa pe resi wa nga le tu usu la kai ko wi ko kafi mai ko kafi le ya le u ma tu la tala va le la fionga la Leaupepe o fa siri le ya tu vaiti toli ole ari le wingo nga fa mkala nga wa fa fa mai ia wa siri ale sa fa isi ko ingo mai wa siri la ku ngi ko ingo ua matua le toe maua yo latou ainga yo o ni lotu afia ua le toe maua e ala usu le malai tapolo e toe asifo le malai tapolo toe usu mai io o tau le hoi mai se fainga le yo te le fa ya tu le au te lo na e o ke ila por kalame a Leaupepe tu langa o taimi after Asiata wa vai atu e fa umala tatanga polo le fa to amat ya ele faina Paul melo tu via fa fsilia tuai o mau se malo le ta giveaway tolus futala le ta papa titi sao le na vai po isa o mela na mate lo i o tau sanga ya polo matua fo io e te lo la utala le ai ma se singa sa o sanga ma e le ai ma se o lo fifianga la e ma faina te tala il ta por kana mel te mine wale to ma wale ta 2 minuti ia ua mai antu le si tātou se i mua na lango sua e le tātou BluTV, po le Bluwave. E mawaila le voucher se lauta la e utu fuai le sao le ainga i Samoa. Ile pamukesi a le tātou Maota Samoa Service Station i Samoa. Ia no utango le tau le mamano le tunu. E a fio mai lo le fio ngai Leaupepe. Ia to e pingi le ska COVID. E matau tia foli tūlanga wa iai le vaanga lea. Ai mo le tari atu i lau whaafisiti. Le yo le haita o to le vaanga lea. E le iai ma se singa sao mai sanga kati. Ia la foi la na o manatu ia pe ai finanga loi to fa au le ta fa tar no ngani ia le tanto wa titi sa va tale toru se furu ta la o le manu malo ai se telefoni Samoa ia fa after Asiata o fai voice na o fo le ma fai ona mate mai e le tatou au e tapa anga ia o tau sanga ia ai ona o le lai titi o tau sanga ia a ua e vave fo ona o atu le ile level le ia ila uta polo ia io e lua ma nga na la yo no vai to se uma tali e mo e fai malo lo si o la to tali ai to mo e fai malo lo si ai to mo lunga ya ai manat Asiata sa no le ai la le o la vetala to na te feta live oi le wata o man fa te el tato va te se lauta la o le pensini mai le tato finga pa anga fu i male moto Samoa ia o wa yo ta o pensini le ai le na ia to tele ele nei vai tem ia ai pola so finangalo ia ai le fa wa toi lo la maleta maleta giveaway ia fai foi se ta wa petro voucher se lauta la wa lauta la sawa o le se lauta la Samoa ele o toi tu mo sta van ia ai o le sosoan o no winga la po ai lava la le mai le tatou po kalame ele taimile nei ia a mafai ona e ta umaya ile ma po kalame ma Asiata ia ingoa umo pampensini lai mafai ona fa nga tatou talo fa voucher Samoa ia o lona winga ia e ia ile avanoa e te manu malo ai ile tatou voucher pensini se lauta la lona winga a fai al to ainga nai sala fai e tatou pamule sala fai a fai o le to ainga ia pia ia na foi ia tatou pamu ia pia e fai no to ta vale a te tawana to mai le lisi o pampensini ia ona fai le esma fufuanga a to asfulu to sautali ia lona winga ola fai foi le vili Asiata ia pola se fai nga fave fai ai ina iam fai ona e shautil to ainga Samoa e se lato pensini se lauta la nefia ma lo fa tai na we fa fo mai Samoa io o la anu ma fa te noanga inisio vai ngol unanga tautua fo ele fionga ele Leaupepe o le na ua ta onto i lumanga o le tanto porkalame ia le fa fesidi tango e omi mai ia le au fa ingo tanto pamu lai Samoa ia ka ngoa fa ingo mai tanto pamu maua i makoe kua ia toi tu simanti ia lana fo tanto fesirina la tu mo al BluTV ma le Bluwave o le fa ingo fie ia le tan ia o si Maota ma si me tunu fa pena
Tango omi mai lau lisi lunga le tātou komeni, e hoe, pamu lai Samoa e mawhai ona whaonga tuai. Lei e kele lisi e uma mai lau whaingo pamu kesi o loo i Samoa. Ai e te tango e lisi mai leo whaingo pamu kesi o loo whaipaanga ma le Pacific 40. Ma whaonga tuai le tātou tā lofa Maota. Lisi mai luma, a saurau lisi, ma e maua lewa noa e alu ai lo sua whai le tātou vili, ma le tātou se i peifo ona tau sila mua ma iai. Maua ai le se lau tāna e utu ai le sā o lo ainga i Samoa. Whawhiso kai ko ainga i Samoa i oi. Ma le tu o vaenga nā o le vili mai se pengisingi, vili mai se pengisingi. Ai o mai e ta alo e whaonga tātou penisini maua fua. Au ale vaenga i te whaia o lo tango e lisi mai. Ia tātou pamukesi i Samoa o loo whaipaanga ma le Pacific 40 mai se 40 tālo whawaucha. Lau whionga Leaupepe o a mai le tūlanga o le au nanga ta amata mai na i le Pacific 40 ma tūlanga i le whaongaina ia e mai se lawa foi tūlanga o lo i eisio tātou watunu i Samoa ma nisi o nei tātou pisinisi ma ni whala o loa wa whaalau tele i eile o nanga whamuni mole. Whaftai Asiata, o le vaenga tā ua lava ia o lo mai tau wina le tō telo i lātou o le whatoa lātou i loa o le ile awala i mwhaiona tongi atuai ia voucher o whaatau mō lātou ainga i Samoa o le lātou feedback ia whaftai o leo e se awala e o i taimi o afiafi fo i e ua tāpunia le tele o le mwhainto e oni si e pia msale longa a o leo e ile awala i mwhaiona tu watu ele limas futa langa i whalo loa ia i folo lātou ainga whaise lātou whaatau ia o se lātou mea ai ia ile ngatel na ia po a fwoi me mana o mie le tai au ia wale wata vai atu ia o le sia vaenga ia pe o whaasoa vo ilele e se le voucher tai au i nuele tia to ina malo matua ono to tele lava ia o lai e nei matua lo tau si atu i nei ia o le fiafi o wata vai atu foi wa ave toros futa la ia lo no wingo le paunga moa ia a po ani nei teu ngole o le kuka le fiafi a o le ua mawhai o na whai po fea lava o Samoa o lai no foi tau ainga o nau e se whaloloa e mawhai ona e tau si atu tau ainga i nei ia lātou whaatau o mea mana o mea i le aso ma le aso i le ngata i mea ai ia o pauta tā mea o whasimori o mea mana o mea tonu la ainga lea o mawhai ona whaatino a wāru tātou vauta maua lalo la e o tolus futala e te lea mea mawhai ona whaatau le tolus futala Samoa masalo le tau o le vauta na i Pea Peiri i whaongalau internet banking ia po lau visa debit card ia masalo pia na le lusu whata la New Zealand la e totongi ei ala warwat sa ole vauta aru sa awai o tonu e le whale o loa e leo to tau malanga la tau ainga o ia pia pe o isa le longa pe o nai vaenga na le whata ua le teimin nei ina ia lava silfia le malulaturu o leo wa ile awa la tongi atu ele cash power na ona pe ia nei mo nei a pei foi nei le pilo to vai tele nai ainga wa lifo le wa fa muta le o nanga tsua vai ona le to ngio pili ia le wanga i me fa ngalta tu talo fa va te tongere le pili le vai no inga la masina ma avesina vaenga te ton masina ma avesina vaenga te ton o le sito te le lau fa la to ainga na we for pili le vai po le ata la fo mai te tongi sa o atuale nei le pili le vai o le to la fo se tupe ia no ono tulanga masani fo Asiata ia e wa watu tupe le vai ave fa nga ilesi vai ino ia ai le tongi e pili le vai ia o mene tua ia yo tatu ainga Samoa o le vai o le eletise ia o le kesi o le tāwali ia o mea tau mafa o mea umana e alu lunga le tātou website al Pacific 40 ma le tautua al tālofa voucher na ua mawhai ona e lafu sao al tālofa voucher anga iai whaonga le tau ainga mantua e tā ua lo sila fia le lei o le ingoa ma le numero tangata le Samoa e lafu i le voucher o mea tā ua na a whai o le pili o le vai e mana o mea le ingoa tangata la e alu ele account o le vai ma le numera o le tau account ia a whai o le tise e mana mia le ingo tangata la le mita le fale ia ma le numera le tau mita ia o vaenga na tau ona e whesota i loa inge Samoa wha mautu mai a o le fua sa u talo fa voucher a talo fia seta o va mar se laua tātou whalo loa laua mwhai ona wha o ngā tātou talo fa voucher Samoa te mine wha whaingo fia mo tātou a mise nei a inga i nuu i tua lea e tele na o ngā tātou voucher wai a wai pio i nā lea e tele na tuai lea ngā ia pia msale longa ia lua moa so soani lea mo lātou
Alo whawhitai lau whionga Leaupepe manino le vaenga o lau saunoanga I tūlanga leo o nanga mau te ioe o te lo fo e to tele I lantou e ioe iai. I le vaenga, to tele I lantou le ua tali mai, le alawa o te au e sauno, o lau te wha mau maua umailano. Ia le to tele o lantou o lo mwhauna ko meni mai le tā wha awhisili. Ai o le si wha awhisili, e le whisili le na mai lunga I alanga o le whisili le vaenga tau le titi siaolo e uma o na mame ile iai wha malulua tula I le ile sunga ya fatupu mangele to o te pole to titi ama me se kau fa ma tafi mo le tu langa le unanga le Pacific 40 le e sa no ile fionga ia Leaupepe o le si vaenga Leaupepe sa mai fo ile le fa fautuanga ai mai se o e me faiona fa leo inatu pe sila le vaenga o le fo ise tu langa le unanga le tanto wa Pacific 40 ono o ko inga kulanga fo ile le o le wa ile le ainga I Samoa ia po o tu malo wa ye ku malo e fa te inga e fa nu ai tasila le fa o lo ai mese na inu I tu pe lu fo a fia fisilingia la kamanga fa pepo I se ai se fa o lo ai Maua ngai fangusea ia tawia o le ale fautuanga I ono te tau ona fai e nai tangata fai fatuanga fo ngai mala au fai faiva e ma fai na o nai fa o lo na fai ni la to fai nga pa anga ina ia available fo I fa tauna e ma fai au na la fo atu le vauta ma fa ngai nai o tasina o feedback nga au mai ai fa fisile toi lo fionga I le lipoli ia masalo o le vaenga ta ua mua lava ia ona o lo ia tatou falolo I Samoa o lae ia le wala e seto la ia tatou falolo na o lo inga lo tala e umano I fo tau fatau ia ai ta milo atu le matou kiliva vo le alu atu e seto le faloloa le matou whainga paanga ma le aliki wholesale ia ai fa perla o le la faise si whainga paanga ale faloloa ma le tangata o ngā ia o loa ia pe o lau lewa o loatu nei ma lau tangatalo o whai atu le whatau o loa ma le lo loto e mwhai ona whatau au talo I ai talia la ia le talo whavauta o le vanga mua lava e te taula na matou whai se au wala mal faloloa lea ina ia mawhai e ona whai ese whainga paanga fu lea e seto sa o atua ia matou ia nei tangata ia wa ia latu o loa ia o lona ngela utala fa pe e mawhai e faloloa ona avele tupe le tangata lea ai al watu matou avele tupe faloloa ia o mela na mawhai ona whatino ai o le vanga pito ta ua lava asiata e tatau ona ise bank account ale faloloa lea I le bank e tatau o lunga wa afa pe le bank account o le teimea sa wale tupe ia matou ia mawhai ona matou tangofi e transfer ma le matou bank lai Samoa nga I le bank account ale faloloa le ia le latou selen ia o lafo ia isi awala e mwhai ona whatino I settlement e pe ona I foi le tatou mobile money ale tatou titi sao fai foi la talia le faloloa le matou lafo ina atu se fa pe o le tau talo e lua sutala ia sau e monondo tongi ma tangata ia matou lafo atu le mobile money le faloloa ia pe o e whatatanonga ton whatino ai o le matoi mana ia o le fautuanga wau mai ona lau te ilua e mawhai ina tau lia ma tau wia o fua wha ele leanga mo na yo tatou tangata ma le tau o mai sale longa ma le maketi a pia a le lam whai paanga ma tatou faloloa ia nono winga e ilan ngaluenga au leo la whai asiata e tau mwhai ai e whai se awala e whatatanoa ina ia vanoa ia malo whawhetai I o e tā ua ia Leaupepe whawhetai lau whionga le lipole le tō whawhetalai awalanga moni au ai mana ia fo I lau fautuanga ia o te lole whaafonga mai le tō telefo I lan tau o loo whaonga ina le unanga le ia whale o loa ia taita ia e whapefo I o au ia le whale o loa o le whaingo fia mo taita anga la kuar whakawia fo I lele whapea ia se I o kakawia I e lima e fia mo mia fo ngale e watuma ia o kakangoroka ika ia kilia le whakawia ia ai o ta whaonga ina o meto tino le whale o loa ia o ia la e la tua fia whaatau available lai tātou tālo whawauta o la ua avea ma tūlanga fo I lele o le oa le nā lava whare o loa e whawtai tō whala inga ia o le ke saungo o ka makua I pisi la upengi kusinga I lalo o I lantau o le tātou au nanga lati tā se ea lau whionga Leaupepe
ile tali o fesili o lena fesili maliso nga fa tupu Asiata please fesili tu lava ile fionga Leaupepe pe fa pe fea ona lesi tana lona ingoa ile titu sauli Samoa e lafo lava au top up every week ia te lope familial swafa le i lau fa fonga Leaupepe ia apo e mau me foi fa fesili asi asita paanga le fa mon ole te minei a fa pe te vai ia tatu se e fai as for related tas e anga va ai la tu ia la photo up tai luas futa la pe siliatu a fa pe o letter wa te fata marta pa pe falolo e tatu numero over se lau tu fa lu tu na ye a tango e vili numero na fa tino la foi no lo topa mantua la o leo matu mawaina na numero tu a ngali Samoa le na la foi topa a saulal matu sei ona le mau te do mawaina ia se record o tangata na la foina tapa ala mau te mawaina numero tangata lena tanu yai yon matu so ta ilola ia tangata na ia oi lena vatu elo tapa pi ine New Zealand ole si awala na le mau te fa ngai na te minei ia ona sa yele vaenga sa fengofiana ona umana la foto pa pe fa ngai tatu over se la na Asiata e vanga muli sa mafai ona resitara ina numero ia te minei ia lo yese fa le tono tu langa na ai awor pole il fa fsili na mai o le matu te fa ngai na numero tangata len tau ia tapa vale mau te loa luas futa la tapa na la foi ia a mo mela numero na mau te fa leo atu lava ilungole o tatu le tiosa mo te mil tatu se yes for really o le numero le Samoa sa la foi top up le o man malo a faia te silofia ia lo no winga ia e te so tai malava matu ai mau e mo lava matu sa ili Samoa numero le o ai tangata le na vatu top up le o le malo tangata na telefoni o le malo lu sa la tala ia wa nai fai longa na lo fa ngai ia atonu ale famali ina tali fa sili ia se ata pe na vatu ela te numero pe uma e vala uma ia e fai se tala malo fa vitai ia le na e te wolunga i le tanu mera o manatu o so le fa kole alu la udisi se ko kuma resi ngole i la lo ona ta me i lola ia le fa mole lo fionga le o le wata tia so ki kiro ko tasi lua tolu fa lima ono fitu valu iva se fulu su tasu lua su tolu se fulu lima entries ia wa te o le taimile nei o ila to wi sa talia mai le tanto fa fasili ia o le wo kusia i lalo ia e la fo tu ila wofiong ia polea i le tulanga o tali o le fafsili ia wa mana tua e iso ila to o le sa wala tu tali tu tusa manisi o vaenga ia i foi le au songa kau ai mai o sole ar ia ai o teilo se ta tu mo ila wofionga ia em foi ona e fai lo le vaenga le polea lo finanga lo ia fai ngol tali o le ta o le ia se i o tilo tu le vaenga le Leaupepe e wa te lo foi le ta auto ya ja u lu mai ja ia le tulanga o ta pamukesi Samoa mana tu foi fa fesili e ke le fa ko ta u mai pe fia la fa ingo pamula ai ku Samoa le o pamukesi po pamu penisini o lo ma fai ona fai pa anga ma le talo fa voucher e ma fai ona lu talai lau penisini ina ai tu tongi le talo fa voucher ia lo fionga lo pepe fa na tango fa ilo le vaenga le ia na tame ilo la ia le si tu atu ia tai ngoa ia fa ia feeling or ta se fa mo fa tai ia o tatu pompensini ia le lo o fa ona la foi talo fa voucher ma fa nga ai ia o mo sala fai e lua tatu pompensini e ma fa ona fa nga ia talo fa voucher o le tātou pamuna le a South Service Station ia sau ia o lo tapuni al temile nei ia ono lo sa ia la tunga benga lo fatino ia papena ma le pamu le sasa ai gas station ina sasa ai le ala lua ia tātou pamu mai sala fai o tātou pamu u polu ia tātou amatatu i sa fata ia ona ia tātou pamu le South Coast ina sa napu ia o lo tapuni al temile nei ono fala vlave foi len tupu ai ia tātou whaasolo mai lei nai whasto uta ia lo iel pamu to le fo ia tātou anga ia tu le nai i savalalo ia pia o lo iei foi lei si la pamu to le fo ia whapena le Maota Samoa i vaiteli ia whapena foi ma le pampensini foi ia to le fo i nai whangali
Ia, atu vatasi umala, e fetu lele ia la tatou pampensin, e lua mai salafai, ma le 5 i upolu. Le mawhai ona whaonga ina i le tatou talo whavacha. O pamu fui nai whauna la fo ele vato i foto a hinga utu ai ala tau tavali. Nai mawhainga maua lungo le tatou website. Ia, la tatia te asiata. Ia, nā te vai e lipo i la tau sao ato toa la tau tali. A tonu ne te wa iei nisi wale au maia ia le tatou pamu asa napu ma saua asiata. Ona o lae tapunia. Ia, talia pea tali ona o le tūlanga na a whai na o le 5 na au mai ia ele a whaina. Talia pea a whai e fitu. Ia, talia foi. Ona ele i mautonu le tatou paanga le nefiafi. Ia, ile fai atu le fafsili po pamu la tala po pamu la tapuni o le nafsi sa wato pamu ma mfano fa nga ai ale tatu talo favat ia wai lo fu ta ua o le ala vai ta ua le tanga lo tu si na o le fai unga o le vainga ia e sile man nei o la fa ngolongo tu le tu ala lo fionga de li puli le puli talia ia maleanga e tu mul fia maleanga tu mul fa fitai e ini se lan to sa o le na lan to fa lo mai ale wo to me mai lungo le tanto wa YouTube e tau vai fo ia le to telo nei tanto tangata me se wo ma pa anga lango sua ia le lan to le fa mai ia ngai do fa nga sana pu tai mile ni e le faina o le la wo fa pe le fa fitinga o aleanga la wo fionga Leaupepe o le wo ia te o mana tu le la fa ia le ta vai ngale wa tiro atu ele o yai masesi o vai tunga o ta oto mai se ta otonga io ta oto mai se ta otonga fo ile tu lang e sa o ato to lava o vai ngana le wo tiro te ele isi so ta oto mai se tu lang sa o ato to peita o manantu Leaupepe o no le ta se i vo te lo le to ma se ta tai o le la fa pe la o fa ile fa unga fa pe o le wo o tangolisi mai la lo sua fo ila to le Natali mai. Ilan tau lea ua tusi mai alan tau tali ma lea whainga o pamu ma vaenga uma. O le whiwhianga i lo uloto. O le amana ia me se fo iro lan tau nau tai. Ia e tau mate mai le fisili ma tūlanga. E ui ele i se siwo ma tua i sao atoto. Ia ai o le a o whaia se mea alofa mo le leitaimi. O le a o uma suafa o ilan tau lea sa omi mai. I to tonu o le entry leo le tātou vili. E vili ai luma i. Ia e fili mai ai le suafa e tasi. E ale nā tonu. Ia, asiata, wa tatonu wa ia o le whainga pito i sili naona maua elfifianga umoa o na ia tapa anga le nefiafi. Ia, maua umoa la tau avanua. Ia, po ai lava o le whamanuia ina nei afiafi. Ia, o tangata whanau whamanuia i aile atua. Ia, ilana fo ai. Ia, mo se vauta se lauta la. Ia, mo lona a inga i Samoa. Ia, o talia i foi. Ia, walua vai ato tata pa tolus futa la New Zealand. O lau asfanau. E lono winga fatoa mawal tali lista po kala melas for le pea fa pea o le na ai o le situ langa Asiata Pio e yei la to le fesili mai pena o New Zealand o no ta po kala me o le fatino atu New Zealand. Mo le sila fia po fea la vole nei la langi o e mafuta mai ai. E mawhai ona e alu sa o alunga le website ale www.pacific40.com. Ia ma e fatino ina la foina o se voucher molo ai ngai Samoa. Paule se senga o New Zealand e mawhai ona whaonga le internet banking, whaonga ma le visa ma le credit card e pe ei vouchers au tātou i e whafoto New Zealand. Ia na o lau debit po lau credit card e mai lau bank e mawhai ona whaonga e tatongi e lau voucher. Ia o nei leo mawhai ona available tātou internet banking services I to tonu atu nuna. Ia se taimi foi la tsema se singa masiata ia Australia ma Amerika ia atonu la mfai foi ona apalai fa ngai no tatou internet banking. Ia la ngole fai si ma lo sur covid temine. Ia pauna awala lo avano mo auto. Avtai lo fionga Leaupepe te loi. E ile vaenga o le wa ia ona le tulanga le ta o le kele o le entering asau. Ai te lo. O leo to e fisosoni mai le tātou au whainga luenga mai la tau o tau ma whaifo i e confirm mai tātou suafa. E eile ingoa e eile tangata lena sa ato mai lana mate. Ioi. O eile tangata leo te vai atu whaamalu lua tu lava. Langa leo ai au fo ole mai ngā le tangata lea. E a mai e tangata o te lolonga. O le matua whao ngā lava e tangata leo le au unanga. Matua ti teos mai lava le a mai ngā.
E te whinga loila o pepela o wha loina le suafa e mai se fo i o pamui e au mai. Ia, Asiata a whai o le tūlanga na ue isa si wa sa ato toa wai pe o le mena na laina wha peo le ato e whai se ta se ia i lato uma. Ono nasa e sau noa mai e ni se leo ato toa tari. Ia, ai ono le naua se sila mai fo imso soani mata toa whainga luenga. Ia, ato no le tātangata na leo man malolo nei e fiafi. Sa o le lei lava e te loa. Wha maruru, o le tali fo ilen mai e le tua fine po le sunga ia esta tu au. E le o se tali fo nei lava. O le tali o le ufa yasiba mau i lunga o le vana au mai no winga. Ta si le o tali na mai e le taimi fato a fai tole fesili. Ia au te wha maruru atu o tua fine ia po le tina, po le alava le matua. O le sunga ia esta tu au. O le kali lea esta lau fionga lau pepe. Nei tau whape au te lofo. I le to tele ila tau le like mai. O mi omi lau like ma lau lampe ai lord. O le whai unga sa o lea. Lea o le a whai. Au fo i tau te nau tele. Ai awa nei popole. E iei le special mo o tau uma ia o langa o le wanga lulu e fo le tātou ofisa. I entra inga o tau suafa o tau ia na tau pale mai. Ai mo le to fine ia esta. Maota o sa mo i vai tele. O le pamu e tole e fo i whangali. O le pamu e tole e fo i fasitoo. Anti ofera notice vai sawa ya markamanga ya o sa ai gas station ina ile I sa ai o le TNT e tole e sa valalo o le South Coast Petrol Station sa anapu o lo close le taimile nei ia malea South Service Station ha sa o lo close vai makuati te o sarkari sul Ia, Asiata. O leo te, ia, o mo tangata o lai matua ai, whai male ato toa, o lai whinau, o le tangata whinau, leo sau ato ati te o se lunga tatu website. O no winga, o tangata fo o lava so o le nalu sa o lunga website, o omile, el tatu petrol services, ia, sau le liso whalo, ia, fai lola na ngaluenga o le au I lili mai congratulations ia o na ua pati mai tātou o lono winga o lea ua manu malo o lea ua manu malo ia le tina le tua fine po le tausala po le tamaita ia esta tu au I le tātou se lauta la petrol voucher mana tuala ele leile manino le vaenga lea a fa pe o le petrol voucher la le e pule la o I pamukesi le na tena lau mai nei ia po feo pamukesi na te su e utu ile ta vale alo ai ngai Samoa ta e toi tala noa tu lava wa te loa e fana e message mai tu ile ta Tautai ia po le tanto BluTV ia ona toi so ta e toi le tu sai o le voucher le lango sua ile Pacific 40 ia ai fa pe le pepe ona le toi 5 minuti ia ai langa woka musu wa masua upu ioi wa masua upu lungo le tanto le toru se furu foi la lele sa fa yeri fa fesili mo o wasfana ia balia mai ala wa fionga e uia ina le mase o sa o mai nga le ro si makia o ngofo fa li mai va ioi pa wanga le ngole la tanga e ese ma le vivi ai o ilanto uma ia sa o lisina ila lo to suafa le sa o to tali mai e ui e le I fa manu ia ina ia tauia o se me na ia faitau wai o upo e fai atua tauia o se me alai lo tou sasangi fa manuau ma lo tou tau pale mai lunga o le prokalami o le melea le la fai ele se ina o le ngoa la ve malo e mauaina le toru se furuta la digital top up e o keile na fa more lo fionga le lipole ia Asiata tolu suta la New Zealand lo no winga la for top up le numero digital Samoa e maua ale 5 suta la montupu Samoa kai longo winga e o ai le aso sisi nga fu o ngai ke fai au lai I le tanto top up o le already le ta ai le I mo wala no e fa ma vai ma ta ulunga mai I fo ta prokalame ia an tanto wa vili le wa ta pena na uto sila mai ai I le tanto wheel of fortune ia ale na wa seki tanto o sua fa umalaya le foi lau to ya do mal sua forsunga ya esta pa fio lai le au pepe ai sau ai tapol hit ia esta I ia on count of 3 ia na omi lolo le tanto sipini fa mole lava le tanto masini on 1 2 spin ia tuala Asiata tau na maua male numero sa mo tangata le la fu ia o tato mai New Zealand na faina lo fala ia ave la vai sa mo fa munia ia o le mo volta sua fa manu malo ko fio lai ko fefe o le sua fa nei Fatima
Abdul ol fai ul ngai Pea se alapi ia se kakire lo se pen tangata sa o nei ia Fatima Abdul na wa sila mai ai Pea le lava tu lava no le fionga ya Leaupepe e fa manino ai tulanga wa ia inga o lo manu malo e foi me fai ro ai ngai Samoa e au ai le pala fu tulanga o tanto se o le sofa na Fatima Abdul o Abdal pole an lava fa leoina o ele wa manu malo ile tanto tichi sel tolu se fulu tala voucher mole numero lo ai ngai Samoa lo fionga Leaupepe ia asiata paule vaenga ta ua fia famanatu mo Fatima na le tau mai lava o le numero telefon titi sel mantua ele mfaina ave tatou top up fa o le numero ele titi sel lo no winga tau lava nei se numero titi sel lo ainga I Samoa ia fa pena foi el tina sa famanua le tatou petro voucher ia fa o mai foi asiata le ngor tangata le Samoa ma numero telefoni e mina ia mfai ona matu la foina le voucher al tau ainga le ne fiafi ia ai faftai tele asiata mo le tapo kalame le ne fiafi tatonu ia o tele foi se anga mo na yo tatu tangata le ngata fala wilo tau tu ss ia of so ani foi pe ona fala wilo merto fine a Janet la tu tau tu al fono e mese nei a inga lo fa pe ona fa no foi ser ne vai temi a mana mi of so ani tu langa o me tau mafa ia o te mo kit se fa nga fa la tu test mo tu lang fa pena ia pe ona ngana o le ta fa pa anga malfono ia ai mese foi le lato OCA e tau longo le malo la tunu I tau tua nei ia ai manute leina ia fufuanga turn ne fiafi ia tatu tau puleola le lofo le tua ia mo le sia tatu pokalame ile fa engol nei vai aso ia ai fa so fu ia mo nei teng mori le ngang fa malo mara ngang fa tai lo fionga Leaupepe fa te tele lava ua le tasi ua tulasi ia lo fa sa mai se fo le tau tua mo le tanto tunu I Samoa ia sia mo ne ia vano fa pene ele ngato se lauta la petro voucher o le na foi vai aso sa mo wala cash power mo wala pepatala o loa ia ngata foi le ia mo wala top up re titi sa pa wala me te fai o lo ma futa mai tanto proclame ia fiafi tasi le tau le lima anga I le fitu I le fiafi mo wai lo vano awal te le waso e fa tanto fa pito e ngata foi le o le foi mo fa pito ni tanto Bluwave ia awa fo I ha tau pingsingi amo ia tanto ia le mela le ia pa ia yo le ne fiafi me se lo fionga Leaupepe fa te tele manuia tau rumanga tato e felo ila so froile isi fa popongo le tapo kram masani mo le taimi alo fa tele atu fa soi foina fa tai soi fo ia Samoa o le ua mai ale tato programa le Tautai ia tato nu lava le tu lai fitu le nevanga le fiafi momoli le fa malo fa pitoa I tanto company lango sua le Goodman Freight le fionga ya New Sa ma le songa le pali fa te tele le lango sua Maua ma le tanto Sayoriana le nganta Ilea le Pacific 40 ma le tanto talofa voucher ia ma le tele o tanto wa company lango sua o lo tauto o ina tanto fa sala longa ile aso ma le aso o moli le fa malo ma nga fa te tele le tanto Maua App fitalinga ya fa so to loa sam sa ili ma le tofo ya onanga fa te tele le lima no proclame Samoa la foi fonga va tele se sala ua se tala ua la vale po ua sala le vai ngo laso o to ale Tautai ai se le antu yama ia nisi fo ilanto ua fa manuina le le fiafi ai le manu ua ulu fo ile tuolo na viinga ona o me silisili fo ima manuia o mau le yaso tato felo ila so tayao ma tato proclame masani ma le fionga le minister ai mo le nei taimi fa te tele le tanto o fainga luenga mai lava ia ilanto pe ma le fionga tole fo Lorenzo Kaisara mo tanto news reporters er ngata leo tato tala to pe fo le tanto operation teams fa te tele nga lulu puno wa ine yaso Asiata Pio Vaoliko mai lau Bluwave TV pa soi fo ina mai manuia